Patal fatu le amatanga le nei vai aso i le tautua fo i le radio Samoa ia na telefon mai Australia. E eisa tui pui pui e wha ngole RSV vaccine e leo te mamau awano ane mo le wha ngaina e tina maitanga e au noma se tutongi e fesoso nei le tau fio le a fio pepe whanena mai i lea vai rusi. O whaelo mai le whainga māloa le tinu o le a amata nei o nā wanoa le tui pui pui leo le RSV mō ta maitanga o lua spuru valu le tolu spuru ono vai aso o lātou maitanga. Nea so tolu o Februari o fuafua e amata avanoa nei ia tui pui pui e au noma se tutongi. Whai mai whaamtananga pe amare se furu rua afe pepe e a afia i le RSV ma tau fia i whare mai i tausanga te tasi ma o le tuuina o tui pui pui ia mō tina maitanga o le a wha i titiai le numero o pepe whananau mai ua afia. E talo le whainga maloina i ato tele tina maitanga o le au lātou whaongaina ne a avanoa. O le RSV, po le Respiratory Syncytial Virus, o se vairusi e taatele a fiai le isu o le wha i mamama. O nā unga e taipeira vo le fulu masani ma le COVID-19, ma ua tā ua fo i e pepesi ngō fie, ma e te lea fianga i nei tamaiti. E se fulu whala la o le whale tupe le Bank of Queensland o le atapuni e te tonu au se taria a o se whai unga le ua le fia te le iei sui o le Union tangata whainga nuenga. O ia la laia o fia i le tasi mai Western Australia po WA, tolu i New South Wales, whai Victoria ma le ono i Queensland. O le a amata tapunia mai le aso se fulu iwo Februari a nga i le aso ruasfu fitu o le masina le a le tausanga ni lava. Ta wele 9 News, o whaia le whare tupe rea whai unga whainga tā, a o tau mo whaia e wha whaingo fiera na au nanga, ma o to telefo ia na paanga e whao ngā upenga ta wha ilangi, ma whainga fau whao na po nei. Ta ua sa latu so upu, o lo ua taula i neila na au nanga i le lango atu i tangata whainga luenga, a o wha tino ai i nei suinga, ma le wha moe wha tumau pia au nanga au pito le rei, mo ana paanga. Pei tai ua whaeroa le fia i ai o le Finance Sector Union, ma whaeroa ai so rātou whina ngā lo lea whae unga o se ngā yoinga le manuia. Wha mai a rātou, e whaalango tangata Australia i o rātou whare tupe whaaloto i whale, ma o le AVC o la nei mai pitonu o se ngā yoinga wha maina ma whaalata i tangata. O wala awai nei le uni le whainga malo Australia, i e whesoso nia nei le mata upulea, ma whaia nei ni tū la whono e pui pui ai teo ngā tupe tangata e meise i wha ai tū o looa fia. Wa fola le taitai o le tua ngai Australia nei o Peter Dutton o le atu wina ni wha salanga wha whale pui pui mo i la tau e au fia i sori ngā tū la whono e wha tatau i winga wha ilo ngā lanu wha sanga i tangata Israelu pe a whai e tūra i meise whai ngā malo so whatasi. Lo wha awau peo nā ria e whainga wha penei i vaenga o Australia wo oso wha iai malu tā puai o tangata Israelu wha pia foi mawhale o nisi o taitai o ia community. E tele fuafuanga wo wha iloa wo wha taatia e wha tatau iei to e ngā sori ngā tū la whono. E wha mai Dutton o le le mawhai o na wha atino e Albanese o se tūranga wha pea o se vai inga foi leo lana ia taitainga ma ia lu iei le pāremia ia whaia nei se whono tanga i le mata upu. I sana whaatanuanga ma le APC na tā wai le ri pāremia o loo tali atu na whai ngā malo i winga nei i so o se awa noa o loo mawhai. Ma tōwhia fo i se tangata i ere to mai mata upu whaapea i a wheso soani i tau mawhainga ua whaia whaasanga i nei tangata Israelu. E tō rua talavau wa male lemo i se nofuanga ta atele mō ta elenga i le Sunshine Coast i le Aoauli na nafi. Wa tā ua mai li poti na taunu wane le wheso soani whaapawave i Wapa Falls po le afole rua i le Aoauli. E talitonuina o se tene talavau o se furuono tu sanga na pauanga i le afu ma puna lo iai le isi ali i talavau o se furufitu tu sanga e tau mawhai e lawe ai. Na whaia suenga ma maua i le tino mariwa le tamaita i po le afo le tolu i le Aoauli a o le ali i whato a maua i le te o le fitu i le afiafi. Wa tāpunia nei le ano fuanga i le aso a o whaia suenga ma saunia fo i li poti e leo e tu ina atu i le corona. Ma le tala muli, wa whaasaro atu i le vaenga tolu po le Category 3, le malosi o le awhao Sean, le olo i ngātai whale nei o Australia i se sifo po Western Australia.
Whai mai mo tu sia au wala I le taulanga o Karasa, ma o loo a fia vaenga o loo wha o lea wha I tui lo longa. O le ripoti da tamai wa ta uai o atu le se lau whasa 10 kilomita le itula le malolosi o matangi tō wha tau. O whautua ina tangata uma ia whae tete, a o le itu I saute le stete ua ripotia o loo whautua ina I le vevela, e meise lava I Perth, ma o whautua ina le turuturi roa peo le talo le tau, mo nisi whautuanga, ma suinga o le tau, ia o wale nofo saunga le mō. Tala ia le Radio Samoa mo le amatanga le nei vai aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa, tasi mai watolu, amo. Radio Samoa. Tasi mai watolu. Amo. Usolela, susulu mai, maoma na tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, maoma na tuai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Oh, alofa ila Samoa, Matalasi. Ia, talofa lava le po ia mawalunga o le whaafonga tapua ia mai se fo ia le sila mai moa le tunuu mau e vanga I lunga o le api o fōringa. Ia whapia fo I le tātou YouTube channel I le nei a sunga fua aso lua se fulu o le masino i Anuari, lua awhi lua se fulu mane lima. Lea o te a le tu la e wha I minute se fulu. Ma tau walunga tuai fo ia tātou tala mai Australia ma le Pasifika.
Peo da au mai le te mai tai o Miriama Pomare le sui le Radio Samoa. Ia ai tawalunga ai fo I mare au ranga bere tutua. A le ftelenga I ha Fofogamua o le baibonga. Ia po le ftelenga fo I sa seumanu Francis Ioane. Whaaftele na tautua. Ia ua whate atu I le atunu I le dei aso. Ia mani maa fau. Ia ole a baua seisi a vanoa. Sa ili balosi, sa ili matangi le aso tai au. Ia, toi fo imai ia le toa whai a Fofogamua. Ia, ma wha le tautua, ma le au danga e peo na masili ai. Ma loa fua tai au ua maua, ai lao fo I masula le lofo le tua, ua whai ona tana tautua e penei. I le dei fo I Aoauli o le aso ngafua. Ua taua lunga iai mga Gagaifo I Faiva o Samoa. O ala wa tiute ma Faiva lo Filipa sa whenga iai I ua ngā e fo I le la I le tai au. Ala usu le atunu I ona tiute masani. Ua totofi iai. Ia, ai tapua I isi I maonda malawa. E mise lawa fo I nai te mamtina ma tua ma whanau. Ora ute whanonglongo atu a mata no toi anga I po le mai aso e le nei po le aso a tai au. Ia, e toi fo I atuai I le whanau ia o onga. Ai, e le mawhai ona whai titia. E le alofa, le anga le lei, ma le fia whaafitai, ma fia vivi ia, e lo tātou matai siri le langi. Ona o ana me alofa, e maise wa topule fo I lo tau suifua, wa ia whaatafa I di au vale vale, ma ia whaamoe fo I le pea uranga vale. Ia, a wana whetalo loa I o le atunuu, ma le nu o le atua. I ngā ruenga, ia mō lātou Faiva masani. Sa ofa la le lei, I le anga le lei, ia ua tātou toe lau lua whesila whai ei fo I mo le atunuu I tawhai fio le lalurangi. O lo o mai moa ma tāpua ai ma whaafufonga mai ai. Pa ia mawarunga o le tāwhatolu o le tātou vādu nofo. A wāpa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le atunuu wha le anganuu. Ia ia mawarunga le vi inga o le atua I le whanua no ngā manu. Le au whainga luenga to tofi le atua, le ainga o sa le vi. Whapena fo I a tau o te dama, te mā malolo malolo pensione. Ia, ona o le tēro tau sanga sa au tō maswaile I puwai o le ola. I lea tafa, ma lea tafa o le lalurangi. Ia ma o tau ta se ai ma tu ua o tau ainga. Ia a lea la o tau mapu mai. E holo o wha au ngā pe o tau. Ia. Lo fa o ngā pea o tau, I le ngā ruenga a le atua. E poupou, I au mawhisoso ni ai, I le ngā ruenga le whaiwhi au fau ta la vau le nā whatu au mai. Malona whale tua au le lei. Kari e rau ki a kongo ia marau, a o ia marau. Whai a o ngā susa, au le wha ai via le mako, oi le I le whare tua le whaiwhi au. Pui le ngā ruenga le tua. Ia kala voi ka kuki kari e ai ese le teleo. O mea māneia le tātou talanoa e ai, wala tātou talanoa fo I le whatau tonga. O mea o le atu tupu le neivai aso. And most likely scenarios o le tatai ei le atunu o tātou wata māneia. O māneia o kako waka le la kako kirikiro iai. Ma va ai ia wili ese o le ata. Ia mai ngofare mai fa sole. Ai ese le manga yo le akare la fa mai re. Yo sa vere so. Ta ua le na. Ai ia ta lo ia pa ia I sa ma fa nga le tunu. Ia ta oto atu ia tu to fa le upolu tofi. O le lato fatu ai nga tausi le na. Ei vo se taimi o papai. Ma o tala noa atu I le whainga lotu a Samoa le po na po. O le ese le matango fie ma le nganga na au maia I to tonu o lea sauninga. A wana pau lea o le me o I ailo tātou malos. O le tutu whatas. Le atunu ua toa I a tasi le loto, tasi le tino, tasi le mawhauwhau. O e ua avanoa. O le saudi ngā lotu o le wala au o le toto. The call of the blood. So se Samoa. Tino Samoa. Toto Samoa. A ano maivi. Manatu ia Samoa. Afio mai le po na po. Oka o kai
le matautia o le anga le lei o le atua. E le whau o malo na fusi ai, loto ma nganga o Samoa i le poa na po. Ina ua matua i whaatu mulia ma pāpā tutu i le maota o Samoa i mangele. O loo wha mautu ai la na fionga i le konsula le tama le malo. E le sunga ia whemata, palusa lua e. Le malu wha po le lua. Malona wha le tua. Ia wha pia fo i luna au waa. E se le vainga nau o iai ana po. Wha fitai le tō whānai. E le ngata i le fionga i le konsula wao le malo tuto tasi. O lona ofisa, siona wha le tua. O lona au waa. Ai wha pia fo i le fono o le mafutanga so wha tasi a whai au Samoa i au kilani nei. Tu atu iei ma le tau au. O le fono fau ma malu o Samoa. Ai a, tai au Faiva. Ia mai latu uma wa masani. Da o na ngā lulue whatasi tu tino ia. E a apa mai iai le fionga le konsula. Ona mau popo leo Samoa i ona tūlanga whalupe. Ai a, le whasoasoni mai le au whenga ruenga. Au onu pa ia le atua. O e ua malo lo retire. Malo lo manu malo. Tele le nganga fia whafta iatu. Le sunga le to ina ia. Le mamea tani elu. Ma le whaditua. Ia male e kare sia foi. Ma la utou. Whaanono ngā manu. E tawala atu i musika. Tawala atu i le whao ngā ino utou si ufonga. I vi inga. Na langi o le tua i le poa na po. Le ala le nā tātou amata i whapea. Vaenga mua le nā o le tātou whedua inga i le nei fwy aso. Patalofa le tababu tina matua o le atunu, tu asina sina lo whafonga mai maunta malawa, ia whapea nā fwy o tau sa o tau iai le poa na po, sa o tau whamalo mai, i le soifua matua ma le soifua, pula la ngoto, aia, e tau to'o mai lava, ono le manatu ia Samoa. Lei se si power, lei se si malo si anga, i lu matu matua mai. E mawhai ai o na momori atu le tātou sāwali. I lana fionga leo mamalu o le malo o le masiofu. Sui le whono sui tōwhia. Whapena fo i lana fionga i le tamaitai. Pāne bia. Le sui pāne bia. Le fionga le whongf te lain. Whapena fo i le kāpeneta. Masui whono uma o le pāle mene mamalu o Samoa. Ai ala isi tu tino o le malo. Tawangai a wale fio lana fionga le whamsinsili. Ma li ima tamaitai o le whamsinonga. Whapea fo i le pelestene ma le sui pelestene. Ma le mamalu le pulenga. O le whamsinonga mamalu o whanua masuafa le tunu. Ia, au le tāpua inga fo i. I au na pa ia le atua ma Samoa i ona tūlanga maupuepoe ma Samoa pota. Ua whaia i au kilani, le a aitele i au kilani i New Zealand nei se whaateita inga le lei e murimurita i ai. Samoa i tawhai fio le lanulangi, ma Samoa o loo no nofo. Ma pāpā a ao, ma mai moa, ma mata, ma wha alongo i mea lo tutupu i tonu o le tātou whainga malo. Ai pēno whai atu ai. I le tala noanga fo i male fionga i le whonga fitalai i li nai aso ua tuana i atu. O le batua i whaingo fie. O nei me pisa o ai. Ioe. O le batua i whaingo fie o nei me pisa o ai. Ai a mata mai i le baenga sa le te tau na o i ai. Ia mea ia ua tula i mai. O mea ua lewa na tau na fofo mai lava le amatanga. A ua tu ai lava. Ua papala ma avea ma isua. Ua pipisi ai. Ma ua afia ai le atunu u atua. Le ala la lea. There is no other option
but to ask for the love of God and His guidance. O le fisili atu le atua. Tātou wō ma uulima whaatasi. Ma sunu i le ponati o le sātoro Yesu. Mana onga o le atunu. Na pau lea o le pawa mana marusi anga. E o ia ilo tātou marusi. Ina ia tatala loto banganga o tātou te tai. Ina ia urufia i le nganga pa ia maua le loto maulalo. Ma le maulana ma le kolose i le launga a le sunga le whawhengainga. Ia Reverend Filimoni tunga mala le po. Ia fi Maria Samoa. Ia le wingo le mea. Ia loto maulalo te tai o Samoa. Ia wha maua lalo te tai o Samoa. Te lo apo, tai uma, auto uma. E le wha pitoa manu ia tasi po oai i le pati, a oai i le vaenga whapawhai. Ai whalongo o te tai o Samoa. Le aule toi tilo, mata ma whalongo longo a tonu e maua i sau mea ngā. Mau te tonu. O le am whai o na sosa ni eile ngā ngasā i au tau whai, ungai whai. O le mea lea. Ia loto maularo. Ia anga malu. Ma ia fifi le mu. Ia maua le loto wha whewha maanga loa. Ale mea ua tupu. Ua au fofi. Ma pui. Wha madungase. Seta ngata e tō tas. Ia e. O le au ngale na o le au tūfo le ngā o le lau ngā. A sa vea. Lei atau o le aso le nei. A bange la tangata e tō tasi. E wha ma lepe ai le whale ali i o Samoa ato mula na whainga malo. Sa mātango fie le wholaunga mai i le whātau sanga o tuana i atu. Langa o le matenga le nā ua i le whale. O le matenga le nā ua i le tāwha whao Samoa. O le wha maoni o na teitai. O whai mea tū la wha i teitai. Ua apo lesi tangata ia. Ai wha sāwa vali a tōle atunu. Le ala le naolo, pese atu pea. Pese atu pea. Ma langa pea le mata upulu ne, ina ia au maia. Di leo mai fafo. E iai lo lātou tu mai. Ma lo lātou poto masani, ma mea whai ngā ruenga, ma masini. Ma lo lātou i loa. I su enga wha scientisi, forensic investigation, wa levana tauna lokal tangata tupo i wha lawe atu apu. Ai pangalea, ale matenga le nā. Wa toi wha aifo lawa, I tumua I o teitai. Ngoi na tau fia le abatu, o leo ata mamai mai fafu. Na tau fia le komisina, o le fasili na, pena tau fia le minsta, o leo, pena tau fia le padmia. Oi la na tau fia le mea. Se manu o lea mio tonu lea lea tua, ua levana ta tau na maua ili tangata lea. Sa wali solo, ma whaia na tala I lea tunuu, ma la lafo le mi ngao I lea tunuu. A o le fefe o ia fo o se teitai o le atunu I le atua. Malana sila fanga, malana ami o tonu, malana whaamsino. He's roaming free. Of course. He is only innocent until proven guilty in the court of law. O I lea. Tonu lava ua toa hai. Le whātua tuanga le tunuu. E o lava isi sui whai pule, isi sui minsta, mana minsta nang lang, ua lato le, lango ina. Tai na whaia le whātununga lea. Nango le fo I sasau noa, ia I le fionga I le lii. Sui pāne mia, ia tuala. O le avel whamumua. Ia wala uma e tala whea ngai, ona au mai ai ni leo. Maleto mai, e su e ai, le maliwa tua. The hit and run.
O tō sisile lai. Ai sea. Leanga fo e iai le mea lai tali mai tua. O siri atu so tanga fale a inga. O tangata nei. Wa ave ma wa lunga. Le whata ua iai. Nai lo o le tautonga na whai. I luma le atua. Ma luma ma tai ma tangata du umo Samoa. Ma le ma lo Samoa. O le a whia le a mio tonu. Ma le wha maoni. Le ai se uso, le ai se tua whawhine, le ai se ainga. Le ai se wha la tua ma le sori o le tula whono. Ia whasoso ni mai le atua i a te au. Amen he. A ea. Ia wanki la ia. Le nā. Whata ua le mea le nā. Leo o mana o whai atu wai. I le lava i aso. O le aso na tupu ai le mea le nā. Ia lea la uto wā ai o ti tō ista ngata sali ia a fia le mea. That was the day the rule of law died in Samoa. The infamous statement that no one is above the law died in Samoa. Lea lawan tutupu mai le teipi le nei. Am le nā. Ma tāo fiofi mamawai. Tele o isi mau mei tu au te langa o mai lunga ma tā upu nei. I tātou o loe toi fofola a tō le whala o Samoa. Ma sa ili nisi tai o le atunu. E whaasino lima i ai le atua. Ia. Lea la. Wa whaatawua so tanga whale tangata. Ai whaatua na i le pule le atua. Ma lana whaamsinonga. Ma le ami o tonu. Le ala o le tūla whono, the rule of law. O a whia lai toi whaatula i ai le mea leo. A watu le whaamalo ma le whaafitai. Sunga le to ina. Ma mea tanielu. Ma le whaamaupopo ina o le tātou. O fui pese. I le sauninga i le po ane po. Watu le whaamalo ma le whaafitai le o fionga le te whono. Father Michael Enderman Alipia. Mo le tāpenanga. A watu foi le whaamalo ma le whaafitai. I lau sunga le whaafengainga ma le upu whono whola i le po ane po. Sunga Reverend Philemoni tuinga mala. Pa pe foi le whaitawina o le fionga pa ia le atua. Sa ngafa ma le fionga i le tole foa. Le sunga ya Reverend Larry Tupai le veo. O to uma, ia e mwese foi le tātou tā o keni le po ana po. Mātungo fie, vi inga, o le tātou mataisili le langi. A watu le whaamalo ma le whaafitai i lau fionga le lipule. Tō whaasa le oula se maru. Mātai o sangala. Malau au waa. Le a fionga i a pestata ma langi LJ lo le sio. Ia panisi sa auto ngā lulue po e ina le tātou wata ma le live stream ma le sauninga atoa mai lava le amatanga. Sa ia pa ia. Le tāuru manga. A malo whaafitai lau fionga i le tamare malo, lau fionga i le konsula wao le tātou malo. Tuto tasi o Samoa i au kilani nei, ma le fitua, ia leo pepe. Ia whaapefo i le mamalu lau trobo fisa ina ua whaavanga vanga. Ma whaalao le mauta o Samoa. E momoli ai le tātou Savani ma le Sauninga. O le wala au i le toto o Samoa i le pohana po. Ianga le leile atua. Ma whaafo i pēr le vi inga o le atua. Ai, tuli loa o lau tau soifua i le anga le lei. Ma whaafua loa le soifua tautua, le soifua ngalue ma le soifua waona. Ia tau uma. Laina pito i luma o le saufa inga. A whaafea ngainga mai a whata whaitaulanga e fia. Mau lātou whale tua i le pō na pō. Whai ia le leo whatau waa. O lei a taua, Savea Sayuli, o le
fofonga o le fono fau tua mamalu o Samoa au kilani nei. Papena fo I le fionga I le tite fono. Le fionga I le toto ali I a tofilau te Stanley ma le nei lau ma le nei ofisa. Papea fo I sui o tai ao Faiva. Momoli atu ai le whaamalo ma le whaaftai I le pa ia mawalunga o le tātu o tunu. Mai ona maunga te tele se io o I maunga iti. Mai ona ao se io o iona iu. E au fiai matupulanga te la vau ma le whanau la iti sa iai ana po. I la utala. A o tu mai tua ina ua mai ona whawhiloa I fo I le tunu ma amatalia le tātu sa ninga ma lafo atu le tu vai pa ia. A le au whainga aluenga ia le sauninga. A malingi o lui mata I pese. O vi ingo le atua sa au mai ai ma momoli mai le nganga. Ina o le taimi o talo sanga whalawa I tele. I le tūtū lai o le tina, ma le tina, o le atama, ma le atama. Ai tau walunga I le au whainga wenga ma le sunga ia. To ina malolo ia le mamea. Danielu. Ese le nganga le atua. Sa ta mo. Sa ta mo. O whapena la ngona o tātou te tai le waba ai mai. Ia tunu u mamao. O lo no pia I Samoa o mai fatasi. I le nganga e tasi. Ma le loto e tasi. Tau mawhai le nganga le tua e momoli iai mana onga. Ina ia la bea I Samoa. Ma toi whafo I Samoa. I lona tūlanga mau poe. Le file mu. Ma le manuia o le amatanga o le paia inga fau lea lona sfuma fitu. Ai uane. E iai le mea ua misi, masasi I le vea lea. Lena la unga I le whaife au ana po. Au te avatu le onge I lonu. La le onge leo a mai a Samoa. Wa uma le poto te tai. Uma le poto te tai e whai ai le tonu. Ina ia file mu le atunu. Wa uma le ata mai. A lea. Wa I loa atu le wheme mea I ma le ma whai o ni tonu. E manu ia ai le atunu. Ma fua sea. Isi tamai ava noa masina tamai pule wa watu ele tua. Yo tātou te tai. A ua whai ai le pule ale tangata. Ua whaalango lano I lona ata mai. Ai le whaalango lango I le tua malana whaasino ala. E ala na ua whetu ia ai whaai o apoa. Ua whai kengi. Ua le fe faa pale ai. Ele manuia. Aisea. Nā fo iai te tonu le mau te whono ma le pāle mene. Vaenga wha whai le au tutuafi. Le au wha tupu wha le lave le au tau wha oso. Whai le mea le nale. Upu sa sao upu ia watu. Upu na tō mai. Ele la unga le whawhianga inga le pō ana pō. A whena mapuna mai upu ia. Samoa ia fifi le mu. Samoa ia fifi le mu. Ia o ngā lo toto. Nampuna e le aso. Pongi sao le awhewisa lau luas furu. Wiva. Na ua tangata waleina. Tupua tamasese. Ole upule na.
Maisi tangata e to se fulu na ua pā le whanatawini. Iau ngā lau toto, Samoa fifi le mū. Talo whae la ia. E o mai tangata tā a alo. I māwaenga. Na sa ili mā lo ai o tātou te tai. Maunga ta mā. Lea. Mo tā oto mai te sāma whai langi lo nātou tulingasia. Mo le tau iai le mawhauwha. Mo le i sa i fesili ane, sa ili ane, so e ane, o ai o whautua ina le malo. O ai o whautua ina lea taitai ma lea taitai. Po whai a, ne whai unga le tangata le vaia. Te leo tala noa tu ni vaenga whaupu whai. O te tala noa whalaua i tele. Whai mo whafonga tau mo mori o le atu nu. La tau te marama lama. I sā vali o te tui nātu ma mamoli atu. Pe mamoli i le maota ma le lau, pe maola. Mamoli i le maota whana ma le pāleben. Pe mamoli i sūnako ma whare sā tāpuai. E mamoli a. Pe mamoli i lumo le atu nu. O le a lava le fola, e mamoli ai le atou sa ve au no mal fefe. Le na. Pafta yatu tau te mam tina mātutua i le pō na pō. E lo tau wha malo mai. Sa au vava i atu ma wheloa i le toa tele o tau. Paftai i lo tau pai mai ma wha manuia mai. E leo se mea mita ai o le mea e langona ai le wha maulalo i luma o le atua. I le fia pai mai, kisi mai, fusi mai, pu e le ata, opo mai. Tawhitai, your presence, the elderly last night, was truly a gift and truly a blessing and a privilege for me to be blessed by your presence and to be touched, to be kissed, to be hugged, and a handshake. It was truly a miracle last night to bring our souls, ourselves, our physical being together in one place and one time. O le wala aule nā, o le tālusanga, o le toto ana pō. The call for the blood. Tā ua ia. Whai mai le tala le whaiwhi au ana pō. E la tuli silo matua o le lātou ainga. E lua koe lalu le ulu. O rengo fungo foi sākangi mkua i kāngi luku sākangi. Kāngi e lam. Whaasea masai sa tani e whakulolo makua sākangi. Sākangi. La raba ue kangi luku ingi. E me kara sākangi. O kai o whaangongo kele le mea le kupu. O whai au lea mea se whai mai o kua i mai a kiau. Kua i mai a kiau. Whai angele mea whai mai kua i mai a kiau. A o ai o la tua i ai. O ai o la kua i ai le mea le kangi ingi sa kangi o kua i solo ku ianga ia. Be accountable. Ia ta ua o ngā ina. Matali mai i le teimi o le mana onga. Ma le teimi ua wha le tonu ai se mea. O ai. O ia tu e, tua i a te o tau. Tua i a i tātou. The accountability of our leaders is not there. Wa tua i solo i solo se tanga tua i a le, le me la ngā re kangi nge iyo. Ia sakan. Wa le la vasa kangi whamai ngā. I liwe whakua i angai, kua i angai. Tele le ngau ngau sa.
o le whaingo fie ia. O le tau mawhai e ufi wha manu ngase. Tangata e totasi. Allegedly trying to protect one being. And withdrawing international assistance in terms of bringing investigators with tons and experience of forensic investigation. Alan me foi timide, a foi o mele file mu ile tunu. A foi o mele file mu ile tunu, leo to fa fonga mai. O tato teita I. Le palemia, le komisina, le minister fa amsno o le leo. A watula I ni tangata. A watula I ni tangata. E fai le nga luenga lea. Ona nofo file mu ila I leo tangata. Yo, ale mea ta uone na. Aile, wala mele la tula I mai nei. Ale mea leo tula I mai. Ale ale a nofo I lava. E lea I maseisi e tali mai. Ai te tau o na whaafafonga I le tangi ma le whanonga o le atunu. Atalo whapitoa. Pa ia mawalunga o le tātou tunu. O mafuta mai I lunga o le tātou api o wholinga. Our Facebook page. Whapena fo I ma le tātou YouTube channel. Oe mai moa I le tātou whainga sauringa le po na po ma le tātou tapo inga. O lo whaingoa atu lunga le live stream o le Radio Samoa. O le tālu sanga o le toto. O le tangi a le pūmate. Ina ia toi fo I Samoa. Ia. Tā uole na. Ala tātou ua e tāle peselea. Whamanuia tuai I lea tudu, male ngā Gagaifo tō Faiva, mamalu le nei aso. Ia mai se fo le tāpua inga ana I te mamtina mātua I maota malawa, ma lo le ono sai ma le whātotoa. Esabili ua malu mai lanani Ai o utu maba ai se matamatangi O se to e lau e a po o le lai E ave ai le malanga li to atasi Le malanga ele ai sona taununga O ofea ea oi ai lona I unga Le saolo tonga e ole olanga Ane se ua e se isi e mawa umalava I say, I'm a woman lover. So I alela matoe matoatu. Ua vai fo ina yo umanatu. Faafita ulipei ole fafata.
Olo e whaafonga de tautua mo oen si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, su liba i vitolu a mo i au kilani mo le ia tau sa vea. I le whaapoponga fo i le amatanga o le neiva i aso o le tātou porkalame o le Gagaifo Faiva o Samoa i na ua toe se furu ma le tolu minute o na tāle o le i tūlai. Lima nisi fo i woi tonu o lātou tābale, nisi o anga i antu e whaatali le pasi e po nisi fo i e piki ina i lātou. Ia, whaamiri antu. I lunga le ala tele, ia, ma le whetaloloa i fwoi o le atunu ina ua mai a tiu te mawhaiva o le nei a songa fua maanga i atu fo i Mount Malawa, ina ia pui le tua, au ne ia whea se tua o le ala, ia le whainga malanga a le atunu. Ia, whapena fwoi, whatalo whatu i le au tāpua i lunga le tātou apia fōlinga. Mike Ocean, oilesi. O Amelia Whaaboana, o le whailau tusi le nā o le tātou au tusi, lunga le tātou YouTube channel, ia whapea fo iwe ma le tātou Facebook page, whaamuri atu i atu tau, le talawhia o le ua, o le so, ia, o lo o whapea nao na tāpina pena ai i a Amerika, ia, e whaatino le whaatautonga, o le Palestine lo na whaase fulu ma le fitu Filifilia, o le malo tele o Amerika, the elected President Donald Trump. Yeah, tāru si ai le taita inga siri. Yeah, a wafo i o tātou tangata. Yeah, mana mamalu o Samoa ua nātou Filifilia le malo tele o Amerika. Ma isi fo i territory e peo na iai ia Amerika Samoa po tui le fo i mamanua o Hawaii. Yeah, ua ngai iai. Ia manopia i fo i mga lulue ai, ma whaia ia lātou atinae, ia ma atinae fo i o lātou a inga ma whanau. Ia ma nonofo maua i lawa i nā. Talo whatu ia tau lunga le tātou apia fōlinga, ia whapena fo i lātou le tātou Facebook page ma le YouTube channel. Oilea. Ia talofa valasi Julio, ia whapefo i Mowena e Sarah, talofa lawa, o Lise se walunga, talofa, balole soifomunria, ia Simon Tayuane, ia whapefo i Tree Services, talofa ia Tree Services, Zara, malole soifomunria, a talofa ilo ainga le tai. Mana yo ainga fo i le va o fonti wapi la tu e mutu ese mai lava i le onga tino ele tele o Samoa tatu ainga uma i le mutu tele i se la fai a puleono talo fatu le ato se ve ia te oe ia fa pena fo ina yo tatu ainga i tu mua ato patalo fa le te mamatua le fionga ia masoi Tauli Josefa, alola soifumuria, va pevoina yo to va fide, to mai tai o Fortino, ia malita mai tai o Erolini, ia le uso fo ia vai singano, ia mauto uma lava lo fa fonga mai le tatu ainga. E le mata upu tabu le pe ono o vatu le vaso na sei bamba tu le lela o longo mai o le ofisa o le. Ale fionga ia te anau tu yono, e ona ia le pili le na pasia de o citizen. Ona olo iai le toa i lunga o le tātou sitseni, o le alava ua whaile sitseni, ma ua amana ia, ma ua talia ina alo ia, ma pasia, o le fo iai tangata ua maua o nātou whamnianga. Ai o le whaala velabi, ona olo iai ia le tula fono le na o pensiona. E se ilonga se fulu tausanga te umia ai lau sitseni. Whātua ama whaile ona e anga ba ai lau pensiona. Peita ila, o lea, ele i umana wha amatu o maile tu la fono e wha amanuia ai i la tau wha apitoa ia, lea na manu ma lo mai, i le tātou sit seni lea. O lea whiu se lau luas fulma le wha, se yo o lea whiu se lau whaas fulma reiva. A wala tau te popole. O lea whaipea, i le a tau sa vea maso tanga, maso upu, i le pā lea o le tātou tu la fono lea na whina wai neile tā whatolu. O taia o Faiva, o le fono fofoutua Samoa, ia whapea i le official consula, ia ma le maftanga sofatasi a whaife au Samoa i au kilani nei. Le ala a whaau pele mea le nā. O le whinaunga, ina ia ave ese le sfulu tausanga le nā.
No more step-down period of 10 years to hold on to your citizenship before you are entitled or eligible for your full pension. Umoi. Ia. Tēnā, tā wala le nā a waine I wha seina I tātou. Whalanika Iosefa, tālo whalava, mālole so I whamanuia, Tuala Sea, Alexander. Alan Kronfeld, tālo whalava, mālole so I fua, Alfred Morfanua, tālo wha. Hello, Oto Umolava, they said take me for that, but please press the like button and then share our program to a lot of our people. Ta te ale titi lole tu lai lima, tato woloa, vidi lesi wili o le tato wata, no to fa fonga la ele iai, ele sa ili ilinga ale atau severe. I mea e ono tutupu mai le asua a wā fo I la le o tā pena le fionga I le whongftelai. Wa uma ona tusi atu iai ia le sunga ia la Aouli, le o tea pula tai wau Fosse Schmidt, o le wa vea nei ma tei tai o le pāti toe tei fono. Sui tei fono iai ia leo talaki. Sui tei fono iai leo talaki, whai leo tusi ia whapea fo I le teutupe, le fionga ia Muripola, Ana Rosa. Ia maisi la tau pe ona ele sunga ba Aoauli ia ma ile isi foi pule o te matua I le ngona le nganga whawhatai. Ona ole loto manosi ma le loto te tele o foi pule uma I e lua se furu o lo tuenei. E awhi ai matama matutua le ngoa matua ia ale te pe ato masina lupe o le a fionga le ti akono to ina ya se wamuli. Ilo lato tutu ma losi ma tutu ai e lango le sunga lauli el malito. Awa tasi al tangata leo te tilo atu ne iai. Olo whaau iai le au ma le tau ma le sapelu ma le whana. E whaau uma I le tangata swafa I le la Aouli le mali atua. Tangata swafa I le asiata. Tangata swafa I le ngawhatasi le fuimono. O le misa. Ai se alava. Ai se alava. Afo ele umuna utali atu. Le toto ato tu le epa malona tino e se solo ai le porkiki. E tafe ai le porkiki. Ai tasi pe lava le tangata. E matautia le whaamrianga le tua o tuu iai. O lauri. Te le whai atu la single out lauri. Ai, o stangata e tausi tupu, tausi teitai. Ma mawhai o na ia wha mao popo ina se mea ina ia iai so na taunu unga. Mau te whawhatai ei I le tō tele o I lātou o lo o tutoe, o lo iai pēr no lātou whātua tuanga I le sunga lau. Tātou o I le tātou malolonga, tātou fo I mai, sa iri rā vanua, talanoa tuai I le pule o le tātou whaletawale o Mega Cast.
tu amo. Taine ma e bili bili fa aku sa o Faiva e vai luma sit mai sa tabla ma eva eva ma ai o ba sole lo onga pikire mo se pikire au le lei pikire performing e fai mai lei pikire nga la pe fa king o ao pikire nga siva pe va vai o ao pikire nga ngong e mai pikire a mio nge ka ko mai pikire mingo i le fai ngo fe au nga nge lusi ai sui o fa kau Biki mai say hello, awa eke fia eke siva pungo, Faiva eva oto yamato, lue mai ile pese, siva ya malepe, lunga mai lima siva mai masau pepe, kafika oko se lunga mai lima sunga lofa mai, lunga sau yae, yeah. Biki sau taine ma e bili bili, ma aku sa o Faiva eva lunga, sit mai sau taula ma eva eva, ma ai o ba sole lo onga. That will love you and your family, respect your parents, love you for life. But don't go for the beauty and materialistic shits. Most of them are toxic inside. They all be lying, they all be playing, they all be calling their side guys. So don't fall for the looks and Vicky Falele say for yellow for money, love you for la 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 la. Pepe nge imo luma pa pe o se kenya o yo le papinge e baila na pepe ai e se e le au le ai kala o le ngafa muli muli yang e fako ai lo o si okay yeah Moses swing up flavor vanilla o le pineapple velo beta baba ai pe ai sanga pera kusa pe la po o kusa pe pa e se o le kinge a o le kinge o e kinga ngwa u le pa pa e le a ngai se pa la vela le le ya o le mea o li makanai sai le kai kai o e polongai Biki Saltane ma e bili ma aku sa o Faiva e vai lunga sit mai sa tabla ma eva eva ma ai o ba sole lo onga Biki Saltane ma e ya le na fa fi fianga su fi lo yo le nei fo ya Aoauli o le asunga fua a matanga fo yo le nei mai aso a le o 5 minute o te ai le tu lai liba ina uanga ngai fo i Faiva
o le tunu ui le nei a songa fua, whaatutu ngata. A lewa mafuta mai le fionga, i le ripule o le tātou whalata wale le Omega Cars, le talenga ia tongisia, Pio Wilson, atalo fatu baloli le soifo manuia, alo fo i le ngā dudua o lewa, ngā Gagaifo fo i Faiva o le nei a songa fua. Ia, le nganga la wale whihipu, le nganga le whamolalo, le nganga le whakatai, mo le nea mano, ia whatalo whatu foi, lau whionga le tautai o le tatu pokalame o le Gagaifo o Faiva, ia e pokalame whatatia le Radio Samoa, ia wanfa fong anga le atinu, mai tu whao le nila lulangi, meise te tonu foi o Aotearoa, meise foi tonu tatu lau whanua i Samoa. Ia, whamalo se fumaria, whamalo si rei atawa, whamalo tau atai, ia whamalo foi tau tu atunua le atawa. Alo, ona sa i fo i le nei vai aso, whaboe sa manuia le nā, whai unga o le vai aso, o tuana i atu, ma futia fo i o le sapati. Ia, a o le fo ua, tātou sanga i mai le nei fo i ai vai aso. Ia, malo le tau atai, malo fo i le whatotoa. I le tautua ina o le to telefo e le mamalo le atunu o lo auto va atu na mai le aso mo Faiva. Ia, atu sa ngonga le atau si le move ra la sotona i la tau ia le matou tautua la tau ia mo e inga application ia tong sia la tau tau sa tong sia la tau ia. Ko ia le tua ia le wa pia di tatu tautua fo ni fo malu le atunu. Ia le tasi ai nga a be la to for ranger le so to tasi la ai ngo mo la to sa le a fo i le malta online o le ona nga saingiana pe pa ilunga le online ia la mo moli la na le sa le tabale sa le pale to mo moli ma la to be trophy e pe li ma se la tala ia tu langa pa pe ia ma mia pa va be lo fa ngia e po no malu le tunu le tau tu fa to va to fa tabale le ia tawa malo fa tai ia te lo fo se tem fia fo i mo na fo i ainga mo le tabale to mo atu mo le tupe ai si kueli la le amatanga o le vai aso. Ia, e sa le la basa ngonga le ato, ia te la wal mela whanwhanu tō tato atinu, o wato ia le ato, man lau a whaponga Samoa. Pea la whanutanga telefoi au whasalaunga whapifinis. O tele mana o e si o atinu, se e tia so la tō finangale le tai malu o le tai au e whasalaunga whapifinisi. Alo Amerikana. Ale pau lava fatuanga tong siel ma malu le tinu pe a fa pe wa ele to fa ele ta mama tinala inga no fola ti fa tau se tabale ia no mai la ia au tele mana o pole fatu singa mai wa ole tupe fa ngel tupe uma ta ole tupe ai tinga inga tongi tabale means lele they didn't need to care fa tau se tabale ai o no mana fa tau le tabale o mana o mia se le ni tulanga fa pele atawa ia te foto ina la tunu o tong sia na to e fai man fa mauni la ia te tu tunu ma fo i ma failo tulanga te tau no sabaria ia ai fa pe al fina ngalo la para to ia le to at the end of the day it's your decision, it's not mine. Dia la. Tuat kula manua ia te stat foi singu ngui te mana fa wa tal sanga te mana fa le tal sanga ia o pule fekteria la o le tangata fa tau ga le ia tau dia la awa umana matulta vale ya te o o deal mal finance ele va pe fa ya tu tong si a lo ma avelo ka vale o ko ngi pe mingi o ka vale ya e mana tu mai foi o dato a refill o mela e to ia o tupe e mai tong le tanga le tanto falta vale tong le tanga le ole o ninga business e mo e te va ninga business ai o le tupe le refill sa mai tong ele sa mai lungo tau ta vale le sa mo le ai o le tanto refill fa nga mala fa sa mai la tong le tanga ale ole o ninga business e ta ia to sort of a piece of token to thank you if I open myself up there referral fee, but really as a gift. But it's not what my ale pulenga lo mitekas. If I fit ia ele malu le tu. Fa ingo to tu ma fa ingo fa salong fa bisiti ale tatu fa balele ya to. Malo fa ta u tele le na me o le ese ala ngona I te mau pe a tani mai ua approve se application ia be se foi le tu ina tu le ki lo le limo le tangata ma anga ilo il taval ia e sa le la bal sa ngale to e ma to ke la bal mal tu no wa fa bali ina ma fa man ina
most of for le o pai sa le o mekas tele lava na le mau tau ngai lunga fa malamba le lava longa fa business au pole tele tau ai mo fo ma la to be for fi le ya tau e tu sa lava na pe paula titi la tau tau it doesn't mean for le la fa so sa to sia it doesn't mean for pe tu tong sia au le pole le tau ngai lunga fa mamantabal ona no for le tong sia ma si tau tabal no ai kango pe tau tatu tabal pa su me mantala mai au pa tu se ngona marketing e ma wala lo ti cha tau tabal o me ka kansle fa tau te mineia ya ko ma lau sil fiel mamandu la tunu le ya tau malo fa tai no ta tai mi e si va nga wo pa u ai le i o mail ta telefoni ma le tu atusi ya ele te som talanga le ya tau le nga ma fa tai te la mo lo manto no fa au for le ni tu la le te mi ele tu te ina ma lo so fu le so fu o ta tau atu yo ya le ta tu fela ilu monu ale tu nu ya e fa tai sa mo fa ngal tu so la mi ka sinalo wa fa ponga sa mo le tau tu atong sia la tu som fa ya tong sia e serve you the best way ko le serving ai ange ai stu ma ti tilo mai le afo ile therefore le mato maule tababe your satisfaction is our business yes pai ma e mali ato tolo finangalo pesu me mantala mai au de tolo tolo toa o le me tonu foi le sambo le pai mato le tolo to sangale le stala ina ta vale vecho tolo to sanga e le se me tongi yo e mo na fitness se fai ngalo mo fitness ta vale e le se me tongi yo e ole se vecino ta vale tolu te sanga ele se mete tongi samo ya la se mete na samo o fa mama venga le tono dato pa ta vale nei vai tau e ese le dato rifio file fa na le fa tomo il termine a ese quelle piglia o ma tomo chile to soni if my ana fai un ma se nei samo a un no poi su mai tala mai au ile lu se la che ministra mi pa to po manukau ta o inisi ai o to atu se dato fa ta vale o le lu se la che ministra manukau ai visitulan fi mamla mai bili mai ai le tuolo moto to lo lawa yo pa mama tu ni situlanga tanto landline ole oiva lua fitu lima balu te sigo oiva lua fitu lima balu te sigo a telefone tungsia dalia la telefone so se taimi la il po ai fa mon mole talo le se fulu ia le to te se telefone pa mo le ma talo le wai le bili te chale va po ai la telefone se vai ole olwatasi pafituono lima fatasi olwatasi pafituono lima fatasi manu tele la fatosanga Samoa manu le tu fai valo filima na fionga le atawa ma waso ngalo ia awa la to tuino tatu tu ia ma fatu ilo tatu ni me fai le tam fai me sa le tam fai me sa tupu me le tupu pa mo le onde to fai ia terminai pa to faso e fo ina le atawa la tele lava faso e fo ia to le uso ta fedwa ile so tao ia na ole ftelenga tungisi o Pio Wilson o le lipulo le tato falta vale le Omega Cars e te bawa i le tuatusi lua salau Cavendish Drive i nai papa toitoi a le ole navala au le telefoni a le lipule i le o luatasi whawhituono lima fatasi o luatasi whawhituono lima fatasi ka lolo sifuru le po unge koe vidi ke ua Marcelo Salo io le fa cuore di pure poi le vidi a cuore va fiafia ya le na le tu le dei bo oil si fongo Samoa le radio Samoa fu lima i tolu a moi au kilani ele toi onai o se aso na fa wina leo le fionga le i Palestine lo na fast full mal fitu o le balo tele o America the elected President Donald Trump aila me matauti ia le o vava ai atu nei ai e lua atu nu mastete o tilo i Donald Trump e te tau o na whaatau ina mai ma amvea o ni sitete o le atu nu male malo tele o Amerika o le sitete o Greenland o lo va ai le na e le atu nu o Norway male atunu o Kanata na vai la ale o tali bai ia ngata ia e pulea Greenland ma Canada na io Donald Trump o ke fia poko woilo ma fia pule mai for sovereignty o atunu nei o atunu tuto tas ele se me ola esa wo fu ma e fia pule mai i me e no foi ia istangata
So tō mama ai i le pule le alu dei. Ia ele na Amerika e whapea nā fōi. O la fōi o sa sao fōi le fia pupule o tangata la tōu i le tātou o tonu. Ua le se i whai le lei. Ua le se i tala noa le lei ma soa le pule. Ina ia ma whai o na maua le whea whani. Ai mai se lava le whai ngā malo o i tātou. O le whātua tua i le tua Samoa o tas. Ina ia so longa le lei me oma. Ia maua ia le whea whani ma le ngā lui whatas. A le mea nei o leo titilo tu nei ai. There is so much damage. Whawhungale. Wa tele mea ua whaaleanga ina ma ua masofa. Whai o le whawai. A o mafutanga whaale tangata, whaale taitai. The damage is so great that I think it's beyond irreparable. Le upu whaperitani alana. Unable to repair. Irreparable. O te le whaale tonu. E whaulinga mai ua le toi mawhai o na toi whaale leia. Ma toi pou ma whatu whatu. Ma whaale leia mea ua whaale ngaina. Leanga ua tutupu mea. Ua whai tō whinga. Ua whaatea tangata. Ua tutuli tangata. Ua ave mea tō tino. Sai tangata. Mo se whaateta inga la. Wai aso na sei babaya tu nei. E whaasanga mai ia fia me. Matutuli tangata e le langulangu ina o ia. Te lea mea na a fia le mea le na. O le tala noanga a fia be. Ma laulua vasila whai. Male whai pule lava ia. Po le minsta langulangu. E tasi alfisi le fia me. A whai e te langulango ina. O le a whaawau lau tofi minsta. Pe whaawau foi lau tofi sui minsta, po le minsta langulango. O le a watu lau tabale. To e whao popo lau tutongi. To e a watu ma lau telefoni. Mea umalawa ia. O le a watu ia te oe. Au tau sila la i ai Samoa e whiutanga inga nei, ma malienga nei. Tusa o le campaign lava lea ua whai. Ma o le campaign fo i lea ua tau o le whatosina. O le awhianga lao me nei. O le upu whaperitani o le bribery. O le whaia o ni ala tua ma le ofoi na atu. Oni taui ina ia mawhai o na whaatau ina mai lau lango. Ma lau whaatua tuanga ia tau. Pa whapea o le parebia lea ua tā whiutanga i le teimine nei. A la le mea le whai. Nā na whasilia tua e le isi sui whaipule, e tali mai le sui whaipule, o te leto e lango ina oe. Lua o te leto e whaatua tua ina oe. Nau fionga le tamaitai paramia. O le a la le tali le tamaitai paramia. Oe, fafo mal mawhala. Tātia ina le tāwale. Ale minsta. Tātia ima le tofi minsta. Alu ua tipi lau tongi. Alu ua tipi lau aloni. O tose sila. The campaign of bribery is there. The offer. O tele o tāwleanga ina le paramia. A o leo o te tango e whaamatala atu winga o mea, ma le ala o mea, ma le awala na taunu uai i le taunu unga lea, ua mai lei mai ai. Le tangata o le minsta po o le minsta lango ina ia whaatela le whainumera lea i ate ia. Whela o ia i lea i ate tau, o lo ua o ia i le ba lea. Fea o ia i lea ia tau. Ona o le malusi anga o le paramia, o ia na te tofia na minsta, o ia foi na te tofia. Minsta lango o ia foi na te ave ese ina tofinga nei.
e au noa, ma se aia te tau e whisiringi ai. Ma wha mawina le la ngona o le tangata lea. O leo tau tala sa o atu. Le minsta o te le lango ina oe, ma o te le toi whātua tua ina oe. Can we compromise? E mawhai o na tāwhi so tai. Can we meet halfway? Mawhai ai se isi whai o. Tai peila wale mena whai a lauri. O wai eilo o tali tanunga. Ana whapea se ili liu upu. Mai le upu lea ole terminated your services and your ministerial portfolio right now, on the spot, effectively, immediately. Upu nā lena whai a lauri. O lau wha mā vai mai. Ia po o le tuli whatātā lo oe. Aoani upu o le alofa sa tauna whai le amatanga. The consideration of the wording in the first place. Pēla le wha teita inga. Ia. E ai malisi choice, malisi option lea. You will be temporarily suspended. Lana winga wha malo lo le tu mau oi. Ai tu mau pea lo ofisa. Tu mau pea. Me o mo le ta vale ma le telefoni ma le lo tutongi. Se ia mai a su enga le whamsinong. Lala fo la le nai a lai ona fe mo wai ma le ma fai ona maua se fi le mu o le tunu. Ono mata upu whapene. Sa iai wala visile tule mai. Sa iai se nganga o le tamai tai pāle mia. Na te amana ia ai. Le tu ma lo le fai pule. Ma lea min star. Ma lea sui min star po le min star nangulang. Sa tauane ai. Lana whātō whāla inga ila ngona ma nganga o tangata o le tu ma lo ma le lato tāpua. Inga le lato tofi leo o tuli. Ele iai ni options. Awa le pawale le me. Nau na umalawa na tuli o min staff a pia foi min staff ng lango. Sau male aviai. A mai umata vale ba telefoni. Mai au tau sao ni o la tatipi au tau tongi ma alauni. Ai mana tua. O lea iai pia ngā ruenga. A min star lango lango. O loo whaatino ai. O la tau tiute. Wha komiti o pāle mene. Dea ngai a la tau fontanga ma la tau ngā ruenga e wha au au pia. O tau se sila la ile toa lia o ngā ruenga. Toa lia ngā ruenga wha msinonga toa lia ngā ruenga. Ale fono. Toa lia ngā ruenga. Ale wha msinonga o soni ngā tula fono wha pena fo i wha msinonga whanua mswafa. Ngā ruenga le malo tupe maua ma tupe whaaru. A wafo e lea la atau toe sa ili mai nisi tangata fau. E whaatumu ai le pū lea. Ina i atoa pū whangota. O le min star malana sui min star. Malana ia mata ngā ruenga. Ia leo tau whaafonga tunei. Ua whaapopo isi min star. Isi mata ngā ruenga. E lua. Ua tāwa vae ma tu ese. Mata ngā ruenga o tupe maua. Ma le mata ngā ruenga o tupe o la fonga. Ma tiute. O le amana mia foi nisi tangata le ngā lulua ina. Toa lia le ngā ruenga. O le proketi e tasi le miliona. Toa lia de mata upu na tau fofo nei ma tau mawhai na ia whaama ite ai. Le pālota atu o tangata mai whafa, ma le stala atu o tangata mai whafa. Toa lia le mata upu o le suinga o le whaavai ma le tau whaamapu po e ma le tū to tasi o le whaamsinonga o le whanua mswafa. Ma pili foi nei e tolu.
Hei si sila la e. I le tele o le ngau sā, ma le ngasu, ma le to o lia o ngā ruenga le mano. Dea lau whaatea mai e fia be, ia minsta e to o sifuru ma le tolu. Sui minsta lang sifuru ma le tolu, e au fiai ma minsta e to o wha. Ai li watu I o, whaasanga mai la uli la tau. Whaatea resi to o lima. E au fiai ma le tamaitai pāremia. Li liu mai le fionga a whawaro le minsta o leo, au mai le tusi, o la tau, e le wha mawai, alo ia, I lo la tau loto fuati, e fo mai la tau te le talia ina, le tutuli ina o I la tau, ma le wha malolo ina o I la tau. E o e ave le mata upu le wha msinonga. Ona tato wo o mai la ia lea, I mea e ono tutupu le aso atao. Awa o le so, le safa I press conference nei, la auli ma le la tau vaenga, fasiri matali ina ua taunu watu, ia le au whaasala lau ma le au tustala. O mea nei ono tutupu le aso atao. Ile vaenga se lau fasfu ma le tasi pui pui lua, pui pui pi, pui pui tasi, pui pui nu. O lo ta ua ina. Ma e tilo la ia lea. E pe e fōringa mai e malolo si atu. Ia upu whaavae po le Constitution. A pāti whaai balatu whaafaletui. Nai loo tula fono al parmene. Ai lima te ita ia pea i le tula fono al parmene. Whaafonga la ie. A whai le tasi whaatasi lea. Ua tuli oe e lau pāti. Ona ua whaabalia ina, a ia inga, o le whaavae o lea pāti whaufai ma le lātou kokas po le whaafalitui. Ua whaia ni a mionga pa a, e au noa mani mafuanga, ua lai ona leo mai I le tātou whono. Sa tuupo o ina e te tau o na awai tangata uma. Lea la, ua au mai lalo o le whaavae, o le afo o le fast. Po le whaatuatua e le atua Samoa I le lātou lava loto I whale ma le lātou whaavae. E tonu loa whono e te le sau ua anga waa. Ia le pāti ma le majority o le pāti e tuli oe. Whaamalo oe. Lea lana whai nei. Ai tali mai whawalo o le minsta o leo leo. O ia fōi o se ali loia. O tusi mai e whai o ia masui o I lātou e to alima ia e au fiai le pāremia o le sui pāremia o olo. Fiti wa ai, whatasi ai, ma le awhionga ia whamuinanga. So yalo Wayne Fong. Whatasi ai, ma Harry. O I le tōwhaia whawalo, Harry Schuster. Tusi mai ai e te tee. I le mea ua whaia la uli, ma le to alua se fulu lea o lo ia le fast. I le wha malolo ina, po le wha tea ina foi. O I la tau nei mai le pāti wha whai. Wha whonga la I le matautia le mea nei. O le nā foi au mai lava, I le se lau fast fu maltasi. A whai e te wha maa vai. E le mawhai ona e kolosia le foloa e te alua I sisi pāti po sisi pe te tūto tas. E le mwhai fwoi ona e tūto tas. Na wha mai atu le vaenga le nā I le paia inga le na te atu nei. Lea nā lai o nā lu la uli tūto tas. Al watu fia me tūto tas. Wha pe nā le teimi na tutuli ai olo. Ma whamui nā. E le ai se debate na whaia le mea le nā. Na o ai loa leo olo ma whamui nā. I le whamsinonga. E le mawhaia na whamaonia. Ni la whauwhaunga o le atu ua. Ia la pāti taito tas. Ai o e join
i le whaatua i le atua Samoa o tas. Ai sea, e le mwhai le whaamsinonga o whaamaunia, awa e le i tuu whaatasia, ma e le i le stalaina le pāti whaapwhai o le fast le nawa i teimi. La le tala le whaamsinonga na whai e, toi fo i le mauta. Nai sa o lua. Tēnā le toi fo i mai, le ai se debate na whai o le nā mea po o se whelaflafo inga, po se whiutanga inga na whai. Nā anō mai file mua toi se ei i o lānu fo. A mai la ia leo lisi vaianga, le na wha marusia ne e tui lepa. A whai wa wha atea o tau po o oe, mai se pāti wha whai o le marusi anga le nao le pāti, malana tula whono malana wha vai. Wha atea oe. Tō tele le majority, ua langulangu ina le wha atea, ona ua wha maunia, e le majority o le pāti lava ia, ua ele usu stai. Ua e whaia se mea. E te ai i le fina ngalo, whaatasi ai, ma whaavai tustusia, wa uma ona ta oto i. Malo si angale na, le fo ua watu i o le whongftalai, whaamatala i ai, a whaila e sao, le whaawinga ina e le whongftalai, ma whaanga ina o le malosi, o le whaavai, ma tula whono, wha le pāti, wha loto i whale, a whai sao, o lono winga, e tutuli uma tangata ni e oi toi whai ala tau pālota. Pāremia, sui pāremia, il whai taunga leo tula whono, e le wha pēa, o wha pito manu i atasi, i le wha amtalaini o le tula whono leo. O lono winga, e o uma lava tangata ni i whai, i ala tau pālota laiti. Pe ofo i avel bata upu i ol wha amsinonga. Mea nai ono tutupu mai lea soa tai au. Nā ona wha apea tu lava le whongftalai. Tu sa ai mai a inga, ma le pule o lo i a te au, au te wha winga i nai le tu la whono. Le whau umana tā mau le tu la whono i le taimi na whai ai e tu le epa male Europipi, leo manosi o lana winga. Nā ona e moi wha le ata, wha tutu lai, toi oe whai la tō whai ngā pālota, a o i tu e whai ala tō whai ngā pālota. E le mawhai ono mai i lalo se pāti e tasi. A whai e toi fo i mai i tonu o le maota. Pe a whai e toi fo i mai. I ala tō pālota, teito tasi pālota. By elections. E le mawhai ono mai, ma form se pati. E o mai fo i tono le maota, e tū taito tasi. O le atele ai la sui tū taito tasi. 6 independent members. They cannot form a new party. Langa o le, tu e tasi le tau sango le term leo lo o whaata mo e tunei. Nā wha uma, i le masino November. Lua whelua sifuma lima. E le ma whai fo i ono mai, pe a whai e toi fo i mai a lātou pālota la itia, ma o mai tutu i seisi pāti, pe o i o ile HRPP, pe toi o mai i le bāanga o le fast. O tō si sila la i mea i o tupu le asoa tai au. Ia na o ala ia lea fu e ave le lātou tangi i le whaamsinonga. Ai whautua ina loa e le fionga le whongftalai. E le toa i le mata upu. E ta tau o na toi whaatau tō se whainga malo fau. Pe a whai o sinaro leo o iei tau. A amilo leo le fionga i le. I le au malu le malo. O lea lava e lava le whainu mera ala auri. E toi whaatula i eisi isi malo o le fast e whaua wina. O lono winga, e umana whaile scenario na tai au i le tau le sifuru male lua, ai ami le au le malo e fio mai e whaapa ia le tofu pāre mia o le isi vaenga lea. But never HRPP. A wafo i lai si la pia le le ia o tula whono le maota e le mawhai o na whaia se malo so whatas.
E le mawhai o na whai se mea tau sa coalition. E ami ala na malo, le hao na malo, fo I mai. Sa ili, o le a tu ina atu e la auli po ai o le a pālemi o lana I tu. Malana sui pālemia, malana kāpeneta. Maua, maua mai. Le nā, o tu ai ngā ata nā o la o tau sila i eisa moa te ao. Pe a whai, e whai tauina, ma le toe minoi loa, le fionga le whongwhitalai e whai sesi option. O le lava le whai numera I. I le isi tū lava leo le fast, o le te iei la uli ma isi au vaenga ia. Ia lona winga. O min sta uma ia ma lea la abatu uma le malo fau lea le a whatau tō. Pe a whai. O le tu ai ngā ata ma le scenario lea. O le a tātou mata iei tai au. E matau tia e matau tia mea le a tātou tilo iai I le aso a tai au. Tulepa knows very well this kind of scenario that will happen tomorrow. And he knows he will never part of any coalition government. Le ai se mea whapena o le a au mai ei lana whainumera e lango ai se si pati. Pe ma whai foi o na saufia me tu whatasi o la e sa ele tu lafo. Le ai se coalition, le mwhai foi o na whapeatu, a watu la whainumera a mai ni sui minister, a wa o isi tu ai ngā deals na, e tilu ai whaasai le tu lafo. No. Tātou wo e tāle pese lea, whaamaruia atu ai, e le uso ia tā vita sui whatau, ia masiona au ainga, malanga mau mai, I Sydney, Australia, whai fo ni tā whaunga mani e vanga, I le atunu nei, ia basi si atu fo I Wellington, Makalai Estete, ia lea o toe taunu mai au kilani e tāpena pena ai le whainga malanga e toe fo I atu se teimi, o le nei fo I vai aso, po le whai unga fo I o le vai aso. Tala whatu I lau tua whine fo tino Iosefa, ia, moi o lo manuia oe ma le tātou ta mā, ia pe fo le tua whine ia Erolini. Erica ma oi, tala fo Erica, alo le, so I fo manuia, aso malolo Wellington anniversary, ia whapena fo I o le Auckland anniversary le vai aso fo, ngai ai lava. Awhetala Marina, me oke popole, ngā. Wele FBI sa kangi. Wawe sa kangi ngai kangi la do la aule. Ile kele o mea ngale whare, me makua I aku yanga. Ai fole angel, ana whamatala le whaiwhi au. Eile angelu na tuli mai lunga. Sau se e alu se e wawa I lau langi po ambe lai whaie. E ara me reo ke matalabia reo kupu ngai lalo. Sau lo le angelu, tilo tu lalo, o le sila auna, aka. O lai kari ya, o mea olo lai pisa e whaile latu ta alonga, e ta alo whatasi I le teika, ia ma le urosa, ta alo ma le elefane, o le mamoe, o le oti, o le povi, ia whapena fo I mo meo ngata whi ai uono. O ta alonga ia, e whaurina mai o lai wherwhani, ia, whapena lai o le talalangi, e kam kwa maanga keri, e reo ngi ngā kula I o meo la pēa o pēa kūwhakasi. O meo mangu whi ai, ma misa ma whi ai e risi mangu, whoro e risi mangu, risi mangu. Ia sa wali vali atu ala e leo le angi, o le whanungo pisa o tangata, pāla lau vali. Pā mai whana ma meo. Pāle misa. O le ma whainga pupuru ma tāu fiofi le misa. Ia wa whewhi le angi, ko ia lolo le angi. Latu lo elu ngā whako lo la angelu kai angelu. Wā, la mo wa visau, ma se o sau. La me la kupulo e ke le whaara ve lave lau kupulo. Wa whaoa e ka ngaka. Wa whaoa e ka ngaka ola. Ia
le anava kaua a mea ola. E maua mai. Le ua pisa ma misa ma fusu ia kanga kaola. A le ka alo mangwhi ai. A le mea ngai kaunga whai e mangwhi ai. O le ai o lesi, kinga ma lesi, a kiri ma lesi, ka pē lesi ma. A le ua whai e tangata, a o le whai e manu. Ia le nā, tātou ua tāle pesele whamanuia atu ai, i le mai au ngā ruenga, i le neifo i aso, mai le uso, ia luai pou o malo puni ala waa. E ole nā, whātunga fōi o le uli o le fiafi o le asunga fua i na ua Gagaifo Faiva. Ai to e sfuruma le 3 minute o na tālea o le itu lai ono whatalo whātu i le aua me pasi ma le aua me loli. Ia, ma le aua me taxi whatalo whafōi i le uso le muangu tutia The Rose Dominico a whamasanga ata Frost. Ia, whatalo whātu ma lo le ngā lue fōi le nei aso. Ia, ai le ngā tailea whatalo whātu. Talenga tabe veu Rex. Ia, whapea fōbel tu mai tai Alan Waller. Ila loi kalai stete le whale o loa o le Immaculata. Mai ava ma le whale tua ia se lepa. E Hunhei Christchurch.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tatoru oe, alo vaia, tato ori ori mo fefia, wa lele u fae ina o tato koloka, pasa o toina i tato ele tua, amela ia veiga.
Appliances o le tali o manaonga I o loa whaatotonga ilo mauta ini taulelei toe anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau aimano fōa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aveai maisi Afiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 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 lima whāwalu o valu selau lua 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 lima whāwalu. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand nei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. A whaialo sa ilisea o ngā a matamolo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Malo soifua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se ki a Radio Samoa. Alo e whaafonga le tautua ma oe si Fofoga Samoa, le Radio Samoa, su lima iwa tolu a mo I Aukilani, I New Zealand nei, ina ua toi lima minute o na tane o le itu lai ono, e le tautua le atou savea, ia whapea fo I ma le tātou Porkalame, o le manawa o ngā luenga, ia ma le ngā Gagaifo fo I o Faiva o le atunu I le nei aso. Watu le whaamalo ma le whaafitai, ia I lātou uma o lo whaia le Faiva lea, o ngā luenga whaaloto I whale. Domestic duties at home. Ia wafo ia le tōtele, ngā lurue a orisia no fo lava le whale, wa ia nei a tātou whanau, a me se fo I tamam tina mātua. Ia, o le whala au, o le toast, o le iputi, ia so oma, I forisi kama I kiki ngale, ia tu, ia resi kama I kiki, ia wala ngar ko kere ia, wapena, ona watuai le, whamalo, ma le whaftai a wafo I, o tau e ngafa. Patiu te whaaloto I whale, e whaileta ngā mea, o le fufulu o ipu, ia, o le salu o le whale, o le whaababatu, o le potu, o mea, ia banga se senga o tau mawhitanga. Ia awa, ia le ainga ma le au whakarikari pasi. Rau ki pasi, I le fiafi. Ia, le whamalo la vai. Ngā ruenga le lei, o lo whatino I tonu o tātou ainga. O le si vai ngata ua lava peo na ua watu. Ua mai o na mātou fsota I ma le ofisa o le fionga I le ali whaipu le ona le pili fo I lea ua manuia ai o tātou tamam tina mātua. I le citizen I New Zealand, I la tau na soifua mai, I le tausanga awhiw sa lau luas fulma le wha, ia se io o le tausanga awhiw sa lau fas fulma le iwa. Lea la, o lo ta oto I pēr le tu la fono le na a le Work and Income Support Service, e se fulu tausanga, e umi ai lo citizen I whato a mawhai o na tala lau pensiona. Peitai, o le tala fia, o lea o mātou so tai ma le vaenga le Work and Income Support ele I ave esea le tu la fono le na le sfulto sanga ele te citizen I vato atala I lau pensione. Ai olo o anga vaa ia le tamama le tina lena maua la to citizen I le vaenga lea. I le emergency benefit
Mana tua le da, emergency benefit, tātou a matamea ai ina, a o maua se tolu se lau tā la le to ina male ona matua i le vai aso, a o se mea le leile na, ia e whaatalitari ai, ia le pensiona, awa, o le whinaunga lena o vatua nei le ofisa o le whionga le li whaipule o na ia le pili le o Citizen New Zealand tangata Samoa. O tātou mātua o le ua se e le fitus fulu lima tausanga le mātua evalisi. Average age at 75 going to 80. Those who were eligible under this Citizenship Act, the legislation is already passed now. So if you hold on to that, citizenship for 10 years, rava fair. Le tūlanga tā ua tele o le soifua malolo ina o nai o tātou tabam, tina mātua o whaasolo ina mawalunga o lātou tausanga. Ia, a o le I mawhai o na lātou anga waa mo le tupe. O le tā ua la le na o le whinaunga lea. Ia, ai on sai me pēr, o le vesili na o whaasino me le tua, ta wala mai le matanga ruenga le Work and Income Support Service for Social Development e anga wao tātou mātua le emergency benefits na nā kako a makai ngi kaimi a ia le nā tā ua le nā lo iai isi whai tutoa wa matala mai ina ia mawhai o na whaonga ina pēr ia nā whasosuani mō tātou tangata a tātou o e tāle pese lea e whaamanuia atu ai fōi pa ia mawalunga le atunu o le ua Gagaifo la tau Faiva. Ia ma ua anga ia tulua i le pasi ia po o le taavale fo. Ia. Nisi o tala o meolo tupu i le malo tele o Amerika. Pelo au tau silsila tu i afi te tele ma le malaia lea na fia ai Los Angeles atoa whaatasi ma le nofuanga le nā le e o tangata e tawana o e mata ai Hollywood. Mea o lo tapu e nge yaka ki whanga ma le kere o le angasala ma le mea whato sina o le lalulangi nei. I le vava i atu i le alofa i tangata. Na sosola ese bai o latu a ngai fo i mai. Ia, wale ima se mea o tutoe. Mua tau i lalo. I le tafu e ia pa o le whaavae fo i o le whare. Le aima se mea tasi na tutoe. Ta te alofa atu iai ia o le teimile nei o le tau malulu. I isi stete o le malotele o Amerika. Whata alofa atu ai i le uso. Ia ma le whaatonu fo i o le tātou polkalame o le tai au fau i Amerika. Le sunga i atu le epa whaafitai li o sua. Matu fo le fa malo ma le fa lo tele fo I la sunga tu le pa ya me se fo le au finga venga ila ia tatu tutu ma pea fa malo si au fa lo tele ile ainga fa tutu ile tu Samoa utasi ya a fai o to ai seisi a vanoa e ma fai ai ona to tu fa tasi le fa I poiponga le pele ai o la tatu wanga I loa I le High Court mo se te enga sili o na whaanoa no. We're not heading down that way, but I hope there is some chance and opportunity to reconcile than rather walking down the memory lane and going through a very, very sad, painful divorce. Ia le nā tālo whai. Whaapoi moi, ia o le la vea I e le atua Samoa, ia matilu pea e nisi I awanoa, tātou te whai ai o na toe whaatuina mai, o le ua toe se furu masina o le term o le paia inga lona se furu ma le fitu le nei, ia a lea ua tūlu mai loa nei pe fea. Ai tātou sei tātou malolonga ma tātou telefon I vai whanua. In this update, the rich and famous are gathering in Washington, D.C. just hours before Donald Trump sworn in as the 47th US president.
Blisteringly cold weather has moved the event indoors for the first time since 1985. Billionaires Elon Musk, Mark Zuckerberg and Jeff Bezos will be there, and all living former presidents. US correspondent Simon Mark says notably Michelle Obama won't attend. I think it's not so much the climactic conditions that have kept her away from those events, but the inevitability of her having to rub shoulders with the Trumps at them. Palestinians just released from Israeli prison have laid bare their confinement conditions. They're among 90 freed in exchange for 3 hostages held by Hamas under a ceasefire deal. Over coming weeks, the 33 Israeli hostages will be exchanged for 30 prisoners each. Released Palestinian Rose told Al Jazeera the poor prison conditions made her sick. We used to see the sky through small squares. They didn't treat us well. There was no good food, no medical treatment. A Gloria Vale-Lever is describing his livid reaction to yesterday's apology from community leader Howard Temple. The Royal Commission of Inquiry requested an apology after establishing a pattern of abuse. Temple thanked those who'd reported it and accepted the Commission's safety of care recommendation. But former member John Reedy says the apology was insincere and shows a complete lack of understanding of the damage caused. Like the timestamp, 1950 to 1999, leaves out the majority of the abuse from 2000. Online stars are scrambling to change platforms over uncertainty about TikTok. The Chinese social media platform went dark yesterday because of a US ban that aimed to force its sale to a neutral party. Access is being restored after Donald Trump's promise to delay enforcement. TikTok influencer and mental health advocate Jazz Thornton says the US ban affects New Zealand by dropping engagement. She says she's diversified by using YouTube. For security, but also to be able to continue to reach the people that we do. There's so much uncertainty with all kind of social media that you can't put everything in one basket. That's news. In sport, the Highlanders have named 2 new co-captains to lead the side for the upcoming Super Rugby season. Winger Timothy Tavatavanawa and loose forward Hugh Renton will share the captaincy duties, replacing former co-skippers Billy Harmon and Ethan de Groot. Kiwi Erin Routliffe and doubles partner Gabby Dabrowski are through to the quarter-finals after beating Laura Siegmund and Beatrice Haddad-Meyer 6-7, 6-3, 6-4 in round 3 at the Australian Tennis Open. Routliffe came into the tournament off the back of a rib injury and says she's improving. I'm happy with my serve today. I've been struggling a little bit with my serve, but I'm glad that I got the rhythm on it today and was able to improve from our other matches because that's the goal ultimately. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. O e whaafonga le tautua mo o le whonga Samoa, Radio Samoa, se fulu lima iwa tolu a mo iau kilani na waono minute o leo te ai fo i le itu lai. Ono, e le nei a fiafi na ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu. Ia watu le wha malo ma le whaftai ngā ruenga sa whianga iai. Malo tāntu o tunu i le so. O le la wai whaafonga mai i tu ai ngā scenario, ia po tu ai ngā mea ia e te mafu fau iai. E ono tupu i le aso atai au, pe a whai. E whaamamaluina i le fionga le whongwhitalai, le tusi atu ala Aoauli, ia whaatasi e foi male vaenga whaau whai, wala tau whaatea i le palemia, le sui palemia, whaatea i le Minster, o leo. Whaatea foi i isi Minster e pei o le tofai a olofiti vai. E a whapea foi ia le fionga a whamuina, so i alo Wayne Fong. A e toi mafau fauni iai. O le fisili e tula i mai. E whapea. Ai se alawa. Ai mai se au la tau nei e to a wha. Na tūtula i mai maanga i ese mai. I le whainga māloa tui le epa. Ina ia whaavai ma whaatula i seisi whainga māloa. E sui ai whainga, ma mea ua lewa ona polonga i le atunu. Ma le fia i ai le atunu. Ia, o le teimina nei. Rest assured,
Rest assured, la tu te ele ai ma se vaenga. O le a mawhai o na whai ai se pūlenga o se mano so fatasi. Ani pāti se lua. Ioi, le me sili nao na tābua. I le whaafonga tāpua i le tunu. Ao o fo i le taimi e whaamalusi ai le tula fono. A le pāti whai lava ia e pei o na pāsia i tono le mauta. Ma tula fono na whaatino e tui le epa. Lea o toe popole ma whiwhewhe lava iai. Ai au ngā fo i le tula i mai o nei mea. Awa a whai e tula i o e whai ala tō whai ngā pālota laiti. Pe o nau whai atu. Ele ma whai o nau mai toi o inisi pāti. O le a tutu taito tasi umai lato. Pe a whai le nā. E toi fo i mai. I le whaatinoina o pāti. Oio o pānota laiti. La tātou wo e tāle pese. Whaamaruia antu mai. I le mānawa o ngā ruenga. I le nei aso. Se o bafo whaupe te tala le tātou leina. Ea o na whaifo i leo na. Mai whina ngaro le tunu. Awa o le si a mea le sili o na tā ua i a teo. O le tūlanga o le whaatino ina. O whaasalanga ma le whaate aina. O nisi o whaatalendoanga ma le whaate aina. O nisi o sui whaipule. Mai o lātou to whinga minsta. Mai o lātou to whinga a minsta langolango. Ave ese o mātu. Ma aseta ale malo. Ta vale, totongi, alauni, whapena fo i ma le telefone. Ai o lea se banatu. Pesa taua de ai i le tō whā ma le wha tō whala inga. E winga i manatu malangona o tangata pālota o le i tūmalo. Sa fa mol mol mo fangale, awa sa tanu
ride with the master plan. Sundown like most gon' rock a jam. Straight from the jewelry board. Once again, with the hits that predicts like Notre Dame. It's about that time. Time for recollection. Sounds from D1 for your CD collection. Fresh, so clean with the voice that I mentioned. Voice like silk, got the whole crowd itching. Hey, yo, pass me the mic, I'ma hold it down. It's the Coco Child with a profound sound and a flow. No doubt you stop and say, whoa. Courtesy of D1. We gon' rock these shows. Put this on the track. We gon' drop these blows. With a eye poppin', jaw droppin', wrist shaking. Immigrants, we bring it non-stop. You know. Ia le o whawhiwhianga sui whiwhiloi lavo le whiawhi le manamo ngā luenga i nau was fulma le malu minute o le ua te ai nei ia le tu lai ono malo le ngā lulue malo fo i le whatotoa i le pa ia maulunga o le tātou tunu nisi o lo whaalongolongo mai lunga o le ala tele ia o le whautuanga lava ma le alofa mai lau ainga ia whai mani e lau sa tau nu umal manuia ma le saunga le mu fo i mauta malawa ia whapenao na whaatalitali mai le au ngā sese ia wasa tau mawhitanga tali ngā sua o le nei fo ia fiafi ia o tāpua inga ma whai ngā lotu ia ngā e mui le ka e le ilola ia lea ia e li kani ie mai e le hori ie sa o e laukala le wheku iei ai o manatu e tatala le tātou leina se o mai fo i le tō whā ma le moe le whafonga tāpua i ale atunu au tātou tā pena awa leo te whalongo tunei whai mai lisi au vaianga e le o i ngā ruenga kai au le lau whalongo mai ali i pule a le o akula wani i whalongo i hafo i ngā ruenga i lola ia lea o laengo ngofo le lei o lako whale ia makoulu le lei ia le vaai i le whaasala wina o le whono i le asua tai au e le talamua ia po le fionga fo i le whaumu i nā Fesola i a pulu lans polu ia mana la tu fo i au fai ngā ruenga. Tā ua tele le mea le nā i le whaafonga le atunu. Tolu fitu tasi lima i wa tolu. Le aso utali tonunga. O le ase vai fofo. O le po ana po. Le asa i foto ele ai Samoa ma whaato ese i lumo le tua. E ala i lana saudi ngā lotu sa whaia i le mauta o Samoa. Tāpua ia i Faiva o le tātou turu o e maisala na whai ngā malo o lea ua tiltilo atu nei. Ia, ua ta oto i se tūlanga whaale tonu. I le whafonga la manino o le mamalu o le atunu. E le whapea o i tātou nei sa tutu mano si e langlangoina ia le whai ngā malo pe ua tūlanga i se vainga ua tātou solomuli ese mai ai le ai. Tātou te leo solo muri ese mai ai. O loo tātou tutu o tu pea. Ina ia pui a pea. Le mamalu o le palemene o Samoa malana whai ngā malo a o le alawa le taunu unga e a ngai i ai. Ua na o le atua. Ma le tūla whono e lima ta i nā ia le tō whā ma le whautanga fwoi. Ai maise o le polo le wakiki atu nei. Ua ta oto tolu i le lio a le fionga i le whongftalai. O le vai asu na sa ima vai atu nei, e peo na uwhai atu, e whai tu la o ma whaafsanga i, i na ua wala ulia mai au i le fionga le whongftalai, ma te whaasoa. O se tūlanga tā ua tele le nā, o se whaamrianga fōi, le maua o se awanoa, e whailoa i ai. Ia matala noa fo i ma le fionga le whongftalai i mea o le atutupu mai. Ma o tu ai ngā scenarios nā lai ono o watua nei, ma o te tonu foi. A whai e le whi alo whai le fionga le whongftalai i le whainga o lana whai unga i le asua tai au e tusa ma le tula whono. O le mea le nai ono o iai. O le whaasa wali
Ia, ma whaatūlai o le to ono lea ua ese mai le whaatūtua I le tua Samoa ua tasi e ao fia ai ma le tamaita I pāremia. E oe whai la tō whai ngā pālota laiti. Lai tautala mai ai ma sipela le whawai. O lona winga fo I la, e o lava I le tofi pāremia, e le ai ni aa, ma se fola e tū ai. Pea o ina whaia le whai unga le whongftalai. A wai le isa o ngā e te pāremia ai, a ua le isa upati. Tu sa fo I polo o iai ate, oe le to ono pe to fitu. E maua lunga lava le whai numera, o le to alua se fulu o le majority, o lo o nei I liba o le sunga lauli al mali atoa. Tolu fitu fitu, tasi liba iwa tolu. Nana o fia whalonga, o fea o iei lau fina ngalo. Tu uloa le tamaita I pāremia ma lana vaenga e o. Ai tu e pou ba fau le sa lau o Samoa. O le o to e se fulu masina, o na tau le I le tini. Tolu fitu fitu, tasi liba iwa tolu. Ta alofa malolo sa I fuamanuia, mai o te fia abatu le fautuanga le nei. Tala doa mai le tātou ngana whaaloalo a tangata a Samoa I lana tū ma lana anga. Whaamulmole ma le ngang whaaloalo. Kunga sa vea? Ia talo whalava, alol sa I fuam. Nen ka whelo I a ngafi o le fong karu sa whai. Oi talo whai, tui. Ia, o e hela o pesili a sa vea? Ia. Ma o leo ke karikongu e lama fo ilo si la fia I kulanga I o kulafongo ma whaavai o le palimenge. Wa lo ke lo lo maka fai o fo ile sa o ingai fo I se kulou lava. Ia lava. O le fesili la. Lea la ua kukuli ngei ele pale mia ia mingiska ngisi vaenga o mingiska kasi ei ma sui mingiska. A o lea fo ila ua karikongu la auli ma le pāki e le fast. O la kou e anga le pāki. A o lea e o ia le pale mia ma le la kou karikongu. O le kokongu le pāki e le fast. Le fai mai ia la ko fai unga ia. O le fesili la. O ai e malosi e la ko malosi anga I le vale ha. Ia, ma nei te le fesili. O le ese mai e le pale mia, fai la ko fai unga. Ma la lava e ku mau a le kai fongo, ma fai pule, ma sui o le fast. I le mesa ma sangi ma fai loa I le fast. Ia. Pe o le kunga o ke vavai ai wa ke loa foi o le marusi anga le karikongu I ai fia me ma le la ko foi va anga le wo ese o le lava e ko kongo le paki fa fai le fast Ia, le lei. pe o le kunga le fia va ko o le upu ia I se kapo inga sa vea o ke fai a kwala o karsao e le o vai le kapo inga wa kiri inga malosi sa pola se ma kapo inga Lia la faftai. Tui, o la utali atu e tu sai ma le tula fono, ma le manu lama iai. O I la tau e ona ia le swafa, le ingoa o le pati. The rights, or the property rights to the name o lo ta oto I lima o la uri. O lona winga fo I la, o le mau poponga, ma le majority o le whainu mera o lo o iai pea I le teimile nei. O lo ta oto lava fo I whainga whaavae. Male constitution ale pati fai tuatua I le tua Samoa o tasi o lo o I lima lava o la auli male to tele o lo o iai o le majority e to lua sifuru o I la tau e whaia fo I le whai unga o tangata ia ua la tau whaate aina Ia whafkai pe a whai la e whape ngā se sila whonga whakalai Ia o ke I oe ma o karikongu le mele wa e sau ngopu e whakalai e le fiafin ngai Ia o le majority le wai I e kakau o ngā kulai mai. Ia lava. Kakau o ngā kulai mai. E au ngoa lava ma se pāloka le ngā whai. Ia. E au ngoa ma se pāloka le whaalonga koe kau. Ia, a wā o le mele o whatu nei tui. E wha manindo I le atunu. O lākou, pe whōringa mai. Wā o lākou le wha upa kākou. Ia. O le au whai mai. Ia. E eina le karikonga, ngā alanga whai mai. Ngā mai e ka lepe le mele o mau popo aku I. Ia. Ia o ingai wha avai e se karikongunga ma se mangako. Whaafkai o loo kao mau pea le fionga ala auli ia mare pāki. Kau sisi pea la kou le mesa a makanga whaavai ma ieri pāki. Ia. Ia a whai o se excuse le leo ma fia mea la kou ma le lavaenga.
o lo ko kongu pe o le paki o le fa fai la ala le me wo foi ma terminate ya kanga kange ia ma le lek fa ma sui mi ska ele ka kaulanga la ngonga terminate nga wa le ala vai ko kongu fa fai o le vai nga fa fai ka kau pe ala ka ave pe nga mi ska ia ma lia lava ma lo fa tai o fai unga o manei le baba ai atu o lo o faia i le fetu iai ma le mautonu ma le ita tasi a lo vava ai iai be o lo tulai mai o lo o atangia ai le faio ni fai unga i le anganga le fifia ma le anganga ita po le anganga fo i le toi masui o la u le nava ai ai and that is my qualified opinion based on the things that I've seen and said and watched. That's way. Talofa balon se fo mandria. Talofa balon se fo mandria. Balon se fo ala sunga. Ja, le swafa. Laudi. Talofa laudi sa no mai. Ja, we va vea sa vea. Ja. Va vea i to va ko ina fa mga wa nga o ko sa bon be. Na dia. Wa ya. O ke culpa ki laudi. Ja, o sa po dingal pa ki ya. Ja. Fo mai manguia. Pafitai. Talofa balon se fo mandria le swafa. Talofa la sunga le akawa. Talofa lava. Le ai fa mo o e la ofisili ile melenga e fa mai nge ile pengi fikwe o ngai o makwo. Ia. Le wa iwa fa le kwa ma iwa lima rukinga. Ia. Le la pe e foi e la bebe la o di meeting si pengi fikilinga e fa mai pe. Wa uma na faio la sitseni. Wa uma. Ia le na. A uma na faio la sitseni le o tala mai le ava no e fa nga ile apply le tau sanga le mea tau le emergency benefit e tatia mai o lea mātou te whiutanga i ma le ofisa o le fionga le li whaipule o na ia le pili ia whatasi ai la ia lea ma le work social work development work and income ia o le amu whai ai o na mauatu le tali al nau a vave maua le nafso soani o le emergency benefit Kusape pa mo e kusape lai Australia. A fai o Australia, fai na fai le la tupel na Australia. Oh. Ia. Se banga na o mai inde. Sunga le ako. Le mangingo fo. Ia. Kai lava. Ia o le lei, va tai. Talofa balol se fu Maria. Alo se fu no fe ma le ako. Ia, talofa lava sa no mai. A kai mo le kaupu. Ke mga ko le o ka ko fakifakia foi mga ko va vai foi mo la so ka po la se de ku anka mga o le o mga e fola le fala mai ku mai ia le a foi kula fo eli makai kai ngai foi le pa fo nga Samoa na dilo ele nga ka foi la o fio a o isi la wi a ho wa mama vai ku fo le ngai fa lo Lola ko mai pele nganga la vale kasi peole hilenga e fa malam la mama e foi lo. Ale fa ngo nga le ia pe solo bua mai au ile media ia le konkupa. Ali lo. Ole pe mai ka wa ko la ko nga ole la ke no le me ka nga fai. Ai wala ko le fai. Dilo. E o fo ila ko fesidi. E baba ai ku ai la e la ngo le fa ngo. Ile mele o mai ka pore tele le lava le o mai ka ko generalist ye sa mo awa va sa pe ai fa lo ngai interview a le o pai te sili le ngai ya ku ngai pe le fo sa ya o inga ya mai te sili fa ya pe sili according to what the rule of laws ele ma fa yo ngai fa se pe sili ele associate de mela fa mai ele kula fo pe la nga le la ngunga fa ngo ia ia pe o ka pe a bia e wale ye su ye le video sa bo ngai fa ya mai ni sa so le wala ngunga le ngunga fa le pe pelo oi se kulo la ia ele o fa ya mai kala le me foi le o ke kalo a koi foi le pa ia ma le mamalu o le ko ofisa mai se le sunga le fa lo sila i po nga ko sa o le bango le message po sa o sa mo le ku e fa vai o fa makalanga o information i lunga o fa ki siango malunga le me sa o le me mongi le me ani kong ria lava
ai le va pe la ko ki fa longo kwa o la se la ko muli ale ya i wo la ku ai le ole le ki o ko ile pe ko i sai pa mai wo ko ye ko fa longo ko le fa ko la ngonga ko ba ai a ko le lo se me ma fu ma sia o ma fu ma fu mai wo ye le me le loko wa ile lea ma le me le fa polo kiki ile lea wale mangak wa ile am yo kong wale fu dia la malonga finga ngalo ai alu ai faile mele kusai ma finga ngalo le wale kusai ma kula fonda bula fu ia pele nganga le va ku il fango wang ia ma lo fa ta wo tele lau fa soa langa lena fa fonga mai o ma tele ndo ma le fionga ile fonga ftalai na fa dia ile fonga ftalai stasil de va nga sa lo te ile lato komisi o fonga ftalai uma o pulenga a malo o le tau pulenga i Kensing o le whaanga se o le media, ma le social media, e mo moli e sa vali se, e le te tau o na whaanga se e whai pule i le social media, e mo moli e a o la tau la walangona na o i la tau tuto tasi, ai le o le tu la whono le na. Ia, whafta i atu mo le whamanatu mai i le fo i vaenga, ai i amaduia le fiafi. Ia, whafta i lava se kaua, ia, whasaifu ia, nena, ta ua tele, Members of Parliament of any country are misusing and abusing social media to promote their own personal agenda. Ia na whaalongolongo lola ia le ia o isi tangata. O na oa ia lea ma momoli le sa wali sili o na se ma le pi o pā. Ua ma whai ai o na whaalongo i ai ia le tō tele o tangata. Mali ua i o lātou talitununga. Ma muli se ai lava. Ia whaaupunga se. Ia, tā ua tele ia le whaafonga mai ia le tātou tunu. Ma o lātou whina ngalo. Tā lofa lava balole sui fumanuia. Tā lofa ria kaua. Ia, tā lofa lava. O mokamua. Tā lofa matamua. Ia fia wakupo se whaasoa sa pia. Madi. Kaya sa tanga whaongo le. Whakalongo wanga mai o. O si lo ia wha leo yung sa polu mai e. Kena i ono. E. E ngai mangi no ale au mai ngai. E yung sa polu whare le whape. O le mea ia. E wakuai e kawa e koe o whai pāno kalanga la ua ku sa me wole ia ngi pāki o koe ia. Ma ngai al kalongo mai ngai yung sa polu ngā mai ia. Nai mangi ngon pula fongo mai langa o la wole ngi pāki e kaminga pāwar me koe fo ia whai ngā pāno ka amaka mea fia me male ko rima le ngana koe. O te le I whaalongolongo la le sauno ngā unasa. Ai e o le pō na o to skaki ai I o le tula fono le a tasi whātasi. Pui lua, pui a, pui e, o le nu ma le I. E se teimi no tango la ia le whaitau atu. E fōlinga mai ai, e malo losi o tula fono ma whaavae, o whaafale tui po o vaenga whaafai, awa o la tōlea, na mafua ai o na o mai I le pāle mene. Ia sui ai tonu leo a whina wai nei. O e mau mai. O la wata lapsa vea. Ia. O ka la yungi sa pō. E kusa o le mele o la sa o ia pāki la auli male vaenga le koe o le vaenga whai la ingi ala auli. Nanga e kōru e pē wha whongo ka whai longo e le aima se ele I o kui whongo ngā e kōru e pē wha. Le lau whai e loa whai unga sa o le anga pāwala le mea whai o kukuri lo le mele ingi la. Ia, o le unga lava le nā. O la sa o le e whamakalanga mai e ungi sa pōru o le vaenga ngā e. Ele I o aku I fongo e pe ko e pe fa fongo ele I o aku I fongo I fa ni. Dia, au tu la fondo na a fai wa ele sa. Nongo o e fai se me pa a e sori ele tu la fondo wa ele o mai ai. A o se tusi fo I fa noi po o se me fa pena. Ia e o le fa longo tu sunga la le ai. Ele ai se fa noi e tu sai ia o taimi o ngonga nei e poto ai e te tau ai o na fa soa. Ia ma soa le pule I lo la tu va nofo. Ia, malo whaftai ni warau mai. Talo whalava malo so I fumaduia. Fumaduia ria kaua. Ia, talo whalava. Oi, se fua. Ala wha bisili ria kaua. Lea le mafua anga o le fongoa
kula e pama. Mare pare bien fai. Ele esse vai no papo. Ia. Ole. Mai na kufa kasi ya kula e pama. O saunga. Ole pe folinga mai o se anganga le nan tala noa ai fo le tu sa me o tupu mai. Ai lo le lei fia me mana malama le lei matula epa e le ai se whainga wha vai o se tula fono le pare mene e ma whai ai o na wha o ngani whai numera e whau ai se malo so wha tasi tonu o Samoa i tonu o le pare mene. O rana winga la e matuale au ngā whai numera lai ai. E ole winga ngare o lau ki loku iai. Pei fōringa o se meo whawhau. Me fōringa mai wale kuianga whainga malo e alo koe keu, eu fōringa wanu ngai a kula e pae. Manga o ia ku mai kula e pae mere manga e whai o la sau wha marungi ngongrea bukau. A fo i le nā o mona o whai atu. E fiu lava e tala noa e le mata upulea. E le ma whai lava o na whaia se malo so o whatasi po se coalition. Ia, nā na tala noa la o i la ua i o ni teitai o la ua. I la ua i a tatau. Ia ai le ma whai o na sui ai ia se whaavai o se malo so o whatasi e toi whai e tonu i e toi ala lai mai ei ia tui lepa. O rau kira iai sa vea le mera ukula e meis ni kako waku wa ese le meu ko iai. Ele ngaka i le vai lua ingo pare bia malisi vai na. A o la kuia ko whasa kuwa kasi maskama si o lau. Kamu whainga mingo le whako koe le ko Samoa. Ai ka ngai ai i le whaalau i loa le whako koe le ko Samoa sa hami a Samoa mai hei. Si waingo mai ai. Ese le sa, uko to kangaka. Paule le pare bia nga whola e Samoa le ka peka sa whadi ai. Nga le mea le ua whai e le vanga le. Nga le mea makui a sika male o la uli moa. Ua i la uma o agi ese uma o finga sai ai ma ole si ngā mea loke ngofo ma pau ai a se yo toi maua ia se ava noa malauli wai le vanei ana matala noa malauli nei a i le 5 minute o le whaasolo le tātou polo kalambe ai te tangi mai le telefoni le nā lai no walu e tale pese ai se yo tala noa atu o lo o toa pea le tai i le sunga le lauli sa ufisi le tuwai pe le iaia nisi me i tu atu wa lai a o na fanga mai whapea le fionga le tamaitai pātmi o tala lauli le ai o lona nganga atoa malona malosi malona whaaloalo atoa sa tausi ai le mamalu o le pātmi o le tāua le na ia ai whaftai mo le whasoa mo le whingalo au mai mo le whasoa furingia fiati maguia ngā runga le fiati ia whapena poi talofa balot se fuburia. Talofa. Ia mau se sosan. Ia sauno ia. E fai le au le malo, le fai mo le finga malo nga uia. E lua se fulu le vai nga la uia le a ko le finga mela e fai ese malo. E fai le au le malo, le fai mo le finga malo nga ia. Savea o la ukalaku nga ilo skalaina. Vale, de que eu faço lá. Fato a minoi le au le malo pe a iai se fautuanga e vatu. Ele mau se un ole mele kai au sabe. Io te lo ele fai o te au ele fa. Ele ai foi se be e mungi lo finga ngalo de kule ele se fe ku fai kasinga. Langa ele se kura fongo Samoa. A o kulanga nga wer malo e le ma fainga ko o yer ko lima le o ai o le fas le ai e le ma fai fonga ko mai le fas i palmia o si aulia paso so malo ka ko o fa porque ki ai si la fira ai e coso ale piccola hour kan kaia ia fa kai mole a cosa vea a lo tali nunga nga ia e fai le ao le malo le fai o le finga malo ni nani o le lei ta flu mai pe tai talo fa malo se fu via hello hello ia tu la le tio e sa do mai la e manino ai
kaya sabe o show so o tui yes I talo fa tui. ya sa e memoria cross kaya ke o lo so i la changwanga o fa o lo ya ingo mama ni o i mak fa kaya o so fa kai ka ku ma fa o de e ka ko palembia o ia na fai upu le palembia ku li epa wa sei malea ala mele wa foi ia wa sei le a ko lu ko sei mer ka foi la me wa la nga ko fai upu ya le fata o ia le nga fai upu ya ku li epa a fengi fa nga wala au dia de fogo ale a wa ana nga no foi fogo makuri epa de kanga fai upu ya o ka o kia le bela wo o ka ko ye fa ma ngalo ya ya fa ya le uso ku mamba ke ha fa tai la tai ta pa mai ya fa sifu ya o to full male ono minute on tale o le tu live fitu mboli atu le nganga fa tele le tatu to no lo fa dio la to fina ngalo tu sao lo to foi fa foi le nganga lo fa ngaina ya e atagi ai lo tau amana ia sa o tau le mau ia ona ua tele le ngana leanga ua whao ngai tangata mo moli ia la tu sa bali ba la tu fea fa pena fo i le lunga o penga ta fa ilangi ma social media se mata au puta ua tele lea lea lava fo i le o mawhaia o na tawhia i la tau ia o lo la tau whaia ia mea ia. Mai le lai tu vai atu le pa me se la tau o whai pule. Le fau o mono tala no atu le fionga i le whongfta lai. Ina e toi tanga i masila i le tu la fono tu mau o a mionga mau winga tau wa loa o whai pule. Ma la tau tala i whai. Awa ao o ina le fifia tangata ai mau te teia se whai pule o whaia le a mio pa ana. Ia nei lola ia le bata ngā o se mea. E whaia tangata lau tele. I fōringa o le nā whai pule. E le whapela o le amatu o se whamtalanga o i tātou nei. O lo o tātou tala no ina ia pui o le mamalu o sui whai pule. Ai te tau o na whaata oto ma tā ua le tula whono. E pui a mai ei te ngata lau tele. Mai upu so na lafo ma le tau whaafefe o whai pule ma sui mamalu le mauta. Lana tala ale fionga le whongftalai ia te au. Sao lele le a tau sa vea. O le a tuu ia i tonu le tula whono na e pei, ona e tusi alo ia mai ia te au. Ona o winga pa amara mata ngā. Wha mawalunga wha sau sili. Sori ele tula whono. O sori ngā tula whono lua fesifon ma le tolu ma luna teunga. I winga mata ngā. Wha peo isi whai pule wha pe nei. Ia, o le tei mulimuli o tātou wala o mulimuli ia. Tā lofa mālolo sa i whumia. Ia, tā lofa lava. Ia, sauno ia. O maua mai le. Ia, sauno mai. O ka upu sa vea. Ia. Wa kupu ale te fone mena o kau maua ko. E kasha le mena kau fofo ma le maka upu ngai o i maka ngaruenga leo sa vea. Wa kupu ale pisa le maka upu ngai ma le ua vai fonga vai leo vai. Ore de anga maka ngaruenga leo koe de anga ma de anga komisinga de anga de mingsikao leo. Kusa wo peua wa peira bele sa ve wo mo fai ainga wa fo mo o kau ye de sikanga ka a bi foro kanga ka lenga masaro mi mua ya wi fo kau mai da wori a will peso fo kau e fo fia me le la kau nga fa mua ainga ai de fa mua le ku de fo ra ko ya ri fo lunga pe le me ka va fo na ko mai fo de kusia ainga de I ba kuas ka mikiki nga maliu so. Ia. Ese ia ka ua kere de merga. Ona wanga wa bakule kusi o pare mia ma ka pinga ka kwa ide ango yangi finga nga o miri
I le kusia si unga li mas i le mali o sia la kama fa pe o lenga kope anga ko keu ka mikiki ali sfaingi su enga uma ka mikiki ngai karuara ma fu anga o mengi fa a inga la le fai pure le masalo mia wa le kaunga kia pe o ri mongi ale nga makali me fa ko le kaunga kia ngi kala fai for ngi me mari la wa ru ke ala ku ngai me ma wa fia ro ma ku ka ru nga ngai me andi lo ya okay kwayo malo fa ftai ya le mi skale o sabe ya asi le kanga ka de anga le ye mi skale o o ia se kanka sa ka ko ia no ngala ve nang ele mo fai da fu inga I kamalen ko ia ya ole fa ve na ve nga le ko po ngai malo fa ftai ole masalonga ma le matenga le na o ta oto nei I le tunu uma o fainga ta I le ngono tangata o manatu ai nisi fa pea wa fa mua ia ainga ai fa muli le tautonga ma le tula fono e muli ai ia ai fa ftai mo le fa manatu I la fionga mo via le la fiafilei ta lo fa malo so fu mo via tato la muli e lua ia malo so fu mo via o la fili va mo le e je se ngal mo yanga la uri ma mo yanga ismi skaya nga fiang si nga ele ya se la ko finga va mo le e pe le sunga nga con koi ia con koi ma kwa kilti ya ele se nga ko finga e je se ngal mo yanga la uri va mo le ia le taltununga ia se senga mo yanga nei ona o le I faia ia le whaamsinonga. Al manatu lavala o la Aouli. Ia ai fo isi minister na iai tono al kapeneta ai sa fase tuangal. Le lela umalanga le. Ia, ma le tātou wala au muri lo lea. Ia, o na tātou tau mamai lo lea. Tā lofa malo sa fo muria. Malo sa wasa lea. Tā lofa tina. Yo wala wa. Sa whalongo longo ngia le se kaimio le wha. Ia. Sa whakalango mai ia. Whai mai le kalango anga yungi sa polo. E kalango mai la yungi sa polo le lea. E winga le vaenga le wo e se male. O la lau ke aka le ke ngi fa mai e mo ia la le mele wa o kupungi ai e ko fo I va nga fa la fa nga pa ro la nga ile ko ri o la se o fa fo ka lo ile wa ia la ale ko se ku o fa mai la ke le fa nga ba se la ko ala aka le ke ngi o yungi fa mai e wa ku sa me o me nga lo wa le nga ko fa ia ku la ko ku si o ta wala ko ilo ale kula ngai o ia o fa lo ngi le fia malo ai ia a fai o sa no fa penale fiunga le tomata ilo ia e tu sa foi la malana fa liwina malo fa winga ina le vaenga se lau fast fu male tasi pui lo ngi no le man sa ngonga ngi le fia o ma ia la fa lo ia nga va venga o ma akara fa mai ka ku ka lo mo ka ia ka ku fa ka le mai le li ka ia po le al me la ka ku ia ia le fa after tele la vatina tatu filo I pe fa sui fo ia fa sui fo ia le na Samoa mo tawalunga tuai o langona ma fina ngalo tu sa o mai na o le tunu so di mai le ngase o malo o fe ngai nei mai tatou ai tatou te maua pea le mafana fana o le tua ona o lana pai mai ma o tātou te tai. Wa o mona tātou o atu I luma o le panati o le sātauro Yesu le po na po. Ma wha o pea o na tātou te talo mo tātou te tai. Ma ngase o malolo whenga iai. Ia ai o le tala fo le nā, wha o pea tātou tātou sang. E ngā lue le li I ma le ngango le li I awala matautia. The Lord will work in mysterious ways. Ma iei fo ilona a au ma fola. E ta ai le ami o tonu a le atua. I to tonu o tātou loto. Fa la pupatonga nuu a fio anga e o lava I ta I o le malo ma le whainga malo. O le mea lava le na e tasi. Ia, alo fa mai le atua vai lua tusa sa tātou panuia. Anga le lei tiuta ma Faiva lo filima lo tau faa Gagaifo. Ia ma tau wha uma o le nei fo I aso ngā fua.
Ala wha i Samoa i le aso atai au i le wha o uina o le Palestine lo na wha se fulu ma le fitu o le malo tele o Amerika. President-elect, the 47th President of the United States of America, the Honorable and President-elect, the 47th President of the United States, Donald Trump. Ia, wha umatu e loa malengaruenga. O sau whanua, o le ave taavale o tau i le awhia whinei se i tāle tū lai se fulu. Ai, ta oto atu ma wha umatu le pese ia le tātou polo kalame. I le pese lea savea. Ua whaingoina. Mō o tau tinama ta mai ta i umo lea tunu. Po whea ke kami ei mai alu i whea ma whea ke fo i mai a. E ke whia ngofo lava. Ma pole whaalelei o le kingi Samoa. Well, folks, thank you so much. I will see you tomorrow right here at the same place, the same time. Sau Fanua is your host. Up next. Sa o faatali ai walango na lo fia awa wata faatasi